Io se la solo pe ama vai ki munga. Fape fo io se fua rosa e ma kala pe ama vai a fa. Vai. Te vai sa u. Fo e halo ro. Lea fo isa u kari e kusa i ma so fau. Vai alu aso, sau aso. E fai aso fo i leari. A kongo e se kai. E o makasi ai fo ki ama o nege. Ai fa alongo mai e pisi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. No for each amane polonga. No for oi mau fau fau le chama fuchanga. Mo ofea sona iunga. Inge chala te avea I. E fili uo peo me machani. Fale anga icha. Aole nei o chino for tatali. Te hiro a se asa. Ba a chau no o chamana. Tuai me alei alabe. E fiti lava. Ei umine o peo perea. Te hiro a se asa. Ba a chau no o chamana. Tuai me alei alabe. E fiti lava. Ei umine o peo perea. Talo lava pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia maisa whaio lau sila mai moa le nei tae au fau o le astonai. Aso sfulma le malu le nei o le masino i Januari. Lua afe lua sfulma le lima. Whamalolo soi fua muruia. Whawhiloa i mo wholofa fo i a te oe. Ia e maisa le mamalu o le atunu umapa anga tō tino. A le Tanoa Ava i le astonai. Wa mawai atu futi o le nawa yaso sa tātou whainoa i ai malaulua whasila whai e le pora kalame o le nganga ifo o whiwa o le atunu.
Ia bu ia oi, ia, ngā ua ngā ngai fō whaiva. Ia ma e tiriri tala la ai fo i le fale. O lea ua toi usu mai le i atau o savea. A wale alo fisa o le Tanoa Ava mo le atunuu e te maua i le sao. Kere i o le ngasu ma le ngau sao lo i le teimile nei. Ia ai ale tali tonunga. Ai le tai au malamba. Ai le tai au le atua. Ia. Tātou te tali tonu ma whaatua tua i ai. O ame o lo tūla i mai i le loto i whale i New Zealand ma oe ma lou lava a inga o le kalesia ia o le whala puputonga le tau nuu o lea o lo o whai i nei ma le i tu malo. E iai lava pe whea e tūla i mai. Whapera foi i whai ngā malo ma upu whai o le atu nuu. O ngase o malo, o ngase e whalo loto i whale. Ia o mea lava nai tu tupu ma o so whai e tātou e le whili. A wafo i e le moe le lei ia satani. Ai le ngā o sākangi fo. O satani mana au. Ai kiu kiro sa o koe la o di e sa fo i mea la e whai me lako fonga mo sākangi. Tātou whai mea tali e ma tātou maua le loto fia. E wha mā ai mea i lo mafo whang. Awani a vea le se ma mea ma mafa i ate oe. O le inseti le o le se. O le inseti sili o na mama. Ai ngofolo la mafua paunga ma mafa ma wha popo ia kilo kalamo le se. Ia na ma mafa lola ia le i ate oe. Awa alwaku le se ku ilo pakua po le loi foi. Ma kolo ia ilo ofu. O la ke whelu walwa ia ke le ilo. O la pi ia se me ilo pakua. Sa ofa la le lei le tua. I lo walofa ma lo wanga le lei. Ara whai fo i lo watunu u le nei tai au. Ia, ma ua whapena fo i. Ona e anga le lei ma tau muli pēr lo walofa. I le mātou sāwalinga ma le fōlaunga. E ui lava i nā e maunga mai fo i vanu tali lingoa. Ia, ai tali tonu. I lo walofa tau muli pēr. Ia ma le whamaoni. Leo o si ai le whaua ma lo. I le nei tai au. Whafti tele le tama. I lau pule whasoa. I le soifua ma le ola. Ma avano le lei. O mātou maua le nei soifuanga. Ia e whaale lei atiri e o mātou tangata. Ia ma whapena fōi. O na tau muli i lau ami o tonu ma mata upu o loo. A vātū ma au mai. Ia ma le mautonu ai ma whetōtoa ai ai. Ia ai hili tali tonunga. E eilo utai au e whaasuru ai le mana malama. Ma mau ai makangaka i e pisa inga i le mea. Awa le mea le na. E maua. E whai le upu fo i le whai mai i le tusi le salamo. E te sola i lumo le tua. Ai maua awe. You can run. You can run as fast as you can, but you can't hide. You will be caught. A whio mai o matala mai au. I le Tanoa Ava i le nei astona i le lofisao le atunu. O le Tanoa Ava e te maua i le sao. E kua i fwoi malo fe e pe e whaari i pe e whalongo. O kau mau aku o e le mele palu i. Ia le nā. Aloa fua ai lao tai au masula le lofo le tua o mau ai le nei foi lao tātou te lau lua sira whai ai mo le tai au linga lua whaftai le tua iau me alofa. Ia, le tāwhatolu o le tātou vānu nofo po ia mamalu wha le malo ia, whapena foi po ia mamalu wha le tunuu lo li po iai po ia wha le anga nuu. Ia, a wātamba ma ainga fwoi matama. Usonga i atu mua mapule, o i tu au ma la tau, ainga le taima le wā au fonti, tamba le malua tele, ma tō o le whane ula, sa ole ma sa le o mua ma le lau niu na sai lua hasua ma vai whanua fō mai tu langi. Ia, whapea fwoi le la au nā mutasi. Ia, ai te nane. Le whale tau o itu ma le whale tau tangata. Le whale anga furu. Ia, whapea fwoi le nofo a maupu, ia te oe tuile manua, tu mua le motu le nā.
pa ia whaatau to oto nao Samoa ma lo tātou vānono fo ai matua le tuu ia te utou. Le ainga sa le vi ma le ngā ruenga o lo utou whaanono manu ai ma ia mawa lunga ai se tūlanga o le vi inga o le atua. Ia ma whawhau i le vi inga o le tātou ma tai sili le langi. Ono o mea sili wo ia whaia mo i tātou. Ia, ta lolo lapa ia i sa ma whai ngā, wha le malo, wha le atunu, wha le atua, ia, ta oto atu. Ia ao, o i lātou, o whale o polu tutofi, ia, a wā le ngā ruenga māsani a tū mūma pule. A inga le taima le wā au fonti wha perfoi i tū au mā la taua. Whatalo whapitoa le neini tai au, ia, o tau o ta mama lo manu malo, ia mo lātou whalitua. Lau pensione, ma retire mai le ngā ruenga le tau o suasuino le ipuvai o le ola le tele o tau sanga. Ia, mapuane i le sanga, mapuane i maota malawa. Wha o ngā pēr o tau, e whaiwhi au fau malai o lātou whalitua au le leita lavou. I le ngā ruenga le atua e poupou wai le tō wha. A le sunga le whawhia ngai ngā fau o le wha to a sau e tausi le no. Ia, bata alofa ia te oe nei tai au. Ta mamtina mātutua, tua asini sina o le atinu. Bata alofa atu. Maota malawa, lo poa i le whala. Ia, ma ula le ula. Ia, ma pepese, ma tāpuai. A o alu whaiva Samoa, mana tama whanau. A ta lofa fo i whale o tangata mātutua. Ia, me se fo i o mauta ngase ngase. Ia, lo whata o toli ai. Ono a purusia o tō whanga. Ia, ma whalaifu. Natu o le a iei le nganga. Ma le alofa o le tua ma ona au wha mawhan whana. Pa i atu, pa i ane, pa i mai. Ia, ma wha pēnā. Ia, ona to e wha fo i si ai le malos. Ia, ma wha manui ai. Ia u tō ta au. Tonga ti ngā o lo o whenga i ai. Patalo fatu mbale whaaloalo. Ti ai lātou whaato a. To ai tau nuu fo i le whainga malanga i lau whanua me ele o te ronei. A mesele ai tele i au kilani. A lo le malanga manuia. Lo tau lātou i le tai. Mo le lātou i le ea. Le lātou fo i le ala. Ia. A whio mai i au kilani nei. Welcome to Auckland. Ia. O le no whanga ua... Nopia i ai le tō tele o Samoa. Ia ma le Pasifika, ma o ta ua fo i o le tātou a ingalona lua. Au ki lani i New Zealand nei. Whatalu fo i mo i lātou o lo fau malanga. Ma tu ua fo i le mea nei, ina ua wawa ai atu. Ia ua overstay. Me anga ngā lenga whai aku. Whai masiaki lo kus fo laupo le ale bea lenga e sa ulan ko i ngā visa lenga e sa uai. Po le multiple purpose visa, ia po le limit visa, wa ile me whapena e tu umatamanga ia le teimi ki sawa, i marike me ka winga ko hel wat. Lisi o lo fo malanga. Siaki lotus walaku. Po o valid lotus walau for 2 years. Ma le tu la fono le da nawa avatu le ngata le immigration. Awa watu fo i fuavalele airlines, travel and mo i la tolo fia ia feutunga inga i le teimi ale a e malanga taunu siaki lotus falau. Patalo fa toa lava i lo uso na telenga ia falea fanga tupai. A e malo so alo leurua i ali i lolo vai so alo leutele. Ia fa perfo ia le faletua le fionga ia Tanoa Miriamba ia male tama itai o avei ia o te lola fa longo mai si zero ma so la tali ba ila to fo i le lo ia e mai se o lo o alu le finga malanga ale aloli ia Harrington male fal te de cherise ia America fatalo fatu no fono. Ia, ma le whaletua, ma le ainga fōi o whaafonga mai wa. Te lo, o astro da iuma, e le mawhai o na misi. Ia, le tāpua inga fōi, a le whionga, ia, tunu mawhono kaisa.
male a inga. Ole tele iu mata upu e tala dofo ia i le dei aso. Ia mai se lava fo i o le ngase o malo o lo tula i mai tonu o le tātua tunu. Ai peo nau whai atu i le mā talanoanga i le aso nafi ma le sunga lauli o le māli e toa polo tai vao. Asiata a fui maono a lewa te Schmidt. Toa le tai. E ainga whātua tua i le tua Samoa i tawhai fio le lalulangi ai mwese fo i aukilani nei ma le mawhatanga. Toa le tai. Ioi, whaia le tua Message City mo i tātou. Io mea aia, o whai ngā ia ale ti Apollo e tauwala atu. E rei arisi e tauwala atu, e tauwala mai fo i isi, te tai ma isi tangata. E se teibi alu fo i ai ia se whaamtalang. Ai ia tātou ona sai, ma fia. Ia ma whapena fo i ona whatutua ma tātou te talo ma ane pongi. E le ai seisi malo si anga. E ma whai ai ona li iua loto tangata. Ia, nā le whina ngalo au le tua malona ngā. A o lava ana whina ngalo le tua. O le malaia le mea le la o mai, o le mafui e, o le ngalu lolo, o le malaia o le afi. O le awhapena, o taua e whesi, taua ai tangata, ma malo, o le mea le nei whai. A whina ngalo fo i le tua e tuu. Ma whaafile mu, e whaafile mu wa. Ia, le mea le nā, e lemu whai ai, e seisi malo si anga e siri atu. E o la fo i le tulafono. E matua soli le tulafono. Pea o ina whina ngalo le atua, o le mea le nā la o iai. O le a soli e tangata le tulafono, ma ta lepe le tulafono. Yang koe o fo o kangaka, ia o koe fau le mai ngā le bea soli. Ia le nā, e tā ua tele. Ia maua le loto mālama lama o le atunu. Ma maua fo i malona file mu. Ia ma lona fia. Ma lona whātua tua i le atua. E ma whai i le atua. Ona toe li liu mea uma ia. I seisi whātula ngana. E o mai ai ia le file mu. Ia ma le fia i ona tangata. Ia. Tēnā, o la tātou o e tāle peselea. Ia, e wha nofo fi maali ai. Ia le pa ia mawalunga le tunu ma le au whafonga. Ia e miselo fia whatalofa ia te utou. O loo i lunga le tātou apia fōringa. Facebook page, all our friends and families and fans of Radio Samoa, and especially the Tanoa Ava and Nganga Ifo Whaiva. Welcome to the Saturday Tanoa Ava show. Share our program, press the like button, like it, and then share and share. Matufa le tātou polkalame. Whafta iatu le paia maulunga le tātou tanu. Mispo o tōlo o mai mua mai. Masila sila mai I lunga le tātou. Not only Facebook page, but also our YouTube channel, live stream of Radio Samoa. Share our program. Matul fa malo, mal whaftai ia te utau. Lo tō wanga lelei. Ia, male tufa ina. Male talia ina o le tātou polkalame. O tō sila iai. E lea se polkalame. Vai aso atu I una tua se lau fitus fulma le tasi afi. Tātou te leo talanoa in se lau mani afi. O lea tātou talanoa ngā I le mea se lau wafi. O tangata mai mua ma sila. Lea se polkalame I laloane o le onos fulu afi. Nā le whai mea mawhanga I runga I le waki kia. Aisea. Ona fo I o le wha maria ina o le wha longo. Ma le manino, ma le malama I lo o le atunuu. I mea ia o lo tupu mai nei. Awau tātou te malama lo le nātura le nao Samoa. Nātura le Samoa e malama loa. Whai alo whai unga le lei. Ai a le malama. Pe loto le anga fo Samoa. Ia nofo lo fo I masa mala. Mimilo. Twist uma le wing o se mea o lo tupu. Ia ona whaasala laulo lea o le tala se, ma le tala pepelo, ma le tau whaaleanga, ma le tutu afi. Le ngā, mura gas later.
Re mea ngai kuku ai afi ia. Nā, la tātou oi nei a tātou whasisilanga ma le tātou pese, e malolonga pūpū au sa ili se avanoa talanoa atu ai, i le sui o le tātou whaleta avale le Henderson Cars, i le tamaitai o ati. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Craysau Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lao rolo a fitu whaiva na walu. Pa fisili mo en po alofa. To faso I fua. Oi talo fai I la fui pese pulea I signature choir moto e tale pese le na langa e se le matango fie o fatunga na ale signature choir mai le loi Wellington ia toi fatalo fai a toi pe fai fato a e anga I mai lungo le tatou pola kalambe o leo o mafuta mai le mai tai o ati ai foi masui o le pulenga ia bale au fai ngā ruenga ane tatou faleta vale Henderson Cars I nai Cavendish Drive. Fatalo fatu ati, malole soi fo mria. Ia malo sei fo savea lange ma fo ia te oe lo fa piona pa fo ina tapo kalame le nei tula le aso. Ia masalo manuia ia o le tato faltavale o le tato officer le nai tu ia o le fe manuia le nei tu o tato faltavale lo famalanga le o le tu. Malo, whaatai fo mo le teimi ho whaavanoa mai. Ia, e whaawau I pēr, ia, le whaalawi loa le tātua tunu le me maua I le fisosoani. Ia, wase ta vale mo le ainga le amatanga le neitau sanga lua whelo sifurma le lima. Ia. Ia, se isa noa, o a mai le tātou lotoa, ia ma malu ho o le atunu o anga ia tu hasi atu ia te oe. Ia whaftai la whatawea ia o se reporti atu I le tato whaita vale le nei aso ia o le a whato a ia le te wala au mai nei tapo kalame ia le whato a te asu le pisi o nei tato a inga fui sa whapen whai malanga mea nei tau mai la loi pori rua.
ia e to'atolu ata to'aiga sa fa'apena malaga mea nei taeao ia ma lesi to'alua na faimalaga mai lalo Christchurch ia lena le fatoa uma ona kiliva lato ta'avale nei ia e vala'au mai loa ia o le tulaga ina lo fa'apea ona PCA le taso fata'avale i le taimi nei ia o le taimi nei ia o le galulue i se vaega le ofisa e fa'auma'uma ia application for le malo la tunu sa fa'apea ona fato'ai mea nei le taeao ma nei le auli ia o lea e fa'auma'uma ona fa'atino le apalai ia ona latuloa lea ai le tapunia taso fata'avale nei i le itulai 5 ia o le pisi masani lava le fata'avale i aso o malava ia o le malo le tunu o lo fa'apea ona aga'i mai i le taso fata'avale ia e apalai ala to ta'avale ia o le tulaga lea e ao ona o fa'amanatu atu pea le malo le tunu fa'amomoli savea tulaga lea o ele benefiti ma le pensiona ia fa'apea ma le cashiers ia o vaega tāue tolua tā'ua ia e mana'omia lava le tagata full time ia e telua o fa'atasi ma i le application o tagata le sau support ia o le ta'avale lava e alu i lalo o loigoa ia o tulaga ia loa tā'ua e tā'ua tele ona le tele lava le malo le tunuu e le o malamalama tulaga lea ia o le aga i sa'o mai lava i le tato fata'avale ia o le sifo i taimi alu lenao o le o mai i le fata'avale ia e toe o to su e mai tangata e mai e join application e au lava ona no fasila fele malo tunu e tele ia nga i mai i le fata'avale mo lau palai ia o le siva inga sa ua e fi failo asu a maso cashback ia ma maso referral ia o le lava i fa'atino le tulaga ina le terminate ia o maso ta'avale uma ia o le maua ia cashback ia e depend lava le cashback i le ta'avale o lo fa'apea na apalai e le customers ia fa'apea na foi le referral ia o lea fo'i e maua le referral pe awhai e te tango e refer mai se tangata i le masofa ta'avale ia o le tupe e maua e oile te refer ina mai le customer i a mātou ia o le situ langa e fia whailoa atu ia o matu ta'avale tolu i e wha'apea na whaalu pe le promotion terminate ia o le tūlanga ua o le whaalu lava le mata promotion o le tuatele lava le malo le tunu. O le lava tāsanga mai le mata SUV e pe o le mata ta'avale na le whaapea o na alu lava le seminei i le malo le tunu e fia lava i le mata SUV le 700 fitunu 4 ia e au ngā lava mo ngā li i tō tele whanau ia mo le a inga foi e au ngā tele ai le ta'avale ia o matu ta'avale la e solu le whapea na whaalu pea ia o se teimi o iluma o na whailoa atu fo i lea i le teimi whaangata i ma wha umai i le matu promotion ia ai wha iloa atu loa ia le matu ta'avale luafe lua 5 ia le watau nu o le matu whai ta'avale ia matu ta'avale luafe ma 5 o le SUV fo ia ma le si ta'avale lea e se e taimi o lumona whailoa atu leo ata ia ma details for ta'avale ia po ile malo na tunu e fia apalai mai e ia o matu ta'avale na e lua luafa mandima se taimi o na whailoa atu le lunga za so Facebook ma lunga za por kalame maasani savea Malo whaftai ta ua tele le lawiloa ma le whailo fo ile tunu o whamtalanga ia e no fo tāpena iai ia o le ia o tu fo i e tō te whenoi. Le tāua tele o le whaonga ina mai o le la tō Facebook ia ma le tō YouTube channel fo i ia po le Messenger fo i o le nālo o maua i le whasota inga tangata ma mao tele wa vai lalo i kalai stete le nai maua mai ei whaasisilanga ma tātou whamtalanga. Ia ta o le leisa vea o le maso Facebook page o le Facebook o le maso o le
O le mato Facebook le e tā ua tele e auna sila fia le malo la tunu. O le whawhaingo fia lava o na sen mai ei, whawsotai mai ei ia mātou. O le tele lava le malo la tunu o le o sila fia tonu po fele i le mato address. Ia ai mai se lava nei tato ai nei e out of Auckland. Ia e pe e whainga lava i ala so o na o mai ona e mamau ia e vili mai fo telefoni e teimi e le tali atu ai ona o tūlanga e whai lava si pisi o le office e pisi lava teimi ia se teimi e le tali atu ai ia lau wala au ia whaonga mai lo le mato Facebook page o le mato Facebook e on time e on time lava le mato Facebook o lo ia lava ia ni solo officer lo fa pe ona lunga le Facebook i le on time lava Italy ia le mail le customer so fa nga mai la le maso Facebook page le maso messenger e te vala au mai ai pe te mail mai foi pe e mana e apalai so ta vale o le fa fengo fia foi ona so tai atu ia te e pēa e mana e apalai so tāwale e send mai o mau documents i le mato messenger. O le awala whaingo fiele le whaipuna whaatino e mātou te minei mo le apalai o tāwale le customer o le mato Facebook page. Ia, malo whaaftai tā ua tele le whaalawiloa le Facebook page ma le messenger. Ia, a wafo i le nofasila fia e le tunu whaamtalanga e winga i le Henderson Cars. Ia, au mea le tā tuatusi ia whapea fo i le tā telefoni. Ia, o le mato tuatusi a whai te fiesu sa o mai i le mato whalita avale. Ia, o le mato tuatusi o le tasi wawha o le i Cavendish Drive i papato e tau manu kau. Ia. Ia le mato Henderson Cars i whapena fo le Mahindra. Ia o mātou lava e tasi. Ia e o le mātou address na tasi, o le tasi wawha Cavendish Drive. Ia po le mātou numero telefoni. Pala au mai ati o lo suafo ati i le numero o vali selau. Fitu tasi, ia po le mātou Facebook page. O le Henderson Cars nei aluai. Ia e te melisa o mai lava. Ia e on time lava o na sali atu le officer fo i sau mata upu fo i po sau ta vale fia palai. Malo fa lava, fa tai lava sa vea mo le avano. Ia, whaftai tele ia te ole te mai tai. Wha me moe la manuia ngā ruenga o tōl nei aso. Ia me se fo i le tāpenatu mo le sa pati tai au. Ia toe sa wei i le kakala i le loko ape a mai ia sau ringo le tai au. Ia, ai whaftai tele lava manuia tele nei aso tā te so taipea ai whasoifua ia. Ia fase fo sa vea manuia fo sa pasi a tai au lo fatu. Ia lo fatu whaftai tele. Ati mai le tātou whale tāwale le Henderson Cars e te maua e le ovalu salau fitu tasi ia polo wanga i fo i ai. I le nātou lotoa salau ivas fuma le wha Cavendish Drive i Papatoetoe ia po o le pitolo u fo i leo manukau. Fatalo fatu se o fine lea avei leo tiro sao tua ia avei mana ta longa yolo foi mai fa pela fo ile tua fine pele sunga le pali tele teo la tofale Marilyn Lavea ia ma vese fo ile tua ngase mati nga le tino le nei aso ia ma wala malo si mo le fia ia na ale o te baba ia tu nei Wawa i sao tua i le tusi lea. Mana tua o le mea lai tupu Samoa. Umana tutuli e whaate e fia mea le si vaenga. E whaasanga atu le si vaenga la uri. E whaakea fia mea mala la kouwa. Mea maali e la ia tusi mai fia mea le si sfulma le tolu. Wha malolo uma o tau. O tau o Ministerial lango. Associate Ministers, 13 of them. A mai ka vare, ioi. E mau e ka loka ofisa mai ki o ofisa. O tau se sile mele tu lai mai. Ia, whaapa u mau tau tongi ma alauni ma mea umana. Ole ma kua maari ea. Ia whaasanga mai la auri la tau ia. Tusi atu iai, whaatea ma oe.
whakea mahari, ia whakea ko masi uso, Ministerial leo, ia whaualo, ia pole, talenga fu ia whau. Whate o matoi marau ina, tau kainga de maari, ia pini ta alonga fo i e whaile vai. Ai, e maari e tātou te tari e fo ima, ma awane i ave ma mawhaila i whina ngalo lea tunu. O so se mai o sesi. O mar whate ale sifuru tolu le nā, whate a toila i ele maisi au, leisi au vaenga ia. Ai, whamaila le tala le tusi lea. Ala uta mawhai e, whaita watu i ate oe. Wae e mana ia. Ai tusi la le tusi. Ale fionga le i Ministerial. E tusi lunga o le letterhead. O le lau pepa fole le e wha autu iai ia whapatalanga. Alo ia. Ale wha tutua i le tua sa mo uatas. Wha mai le tali etu lea le fionga le i Ministerial leo. I le sunga lauli al mali toa. Honorable Lauli le Walter Schmidt, Chairman, Fast Party, Laua Fionga i le tite fono. I write on behalf of Honorable Prime Minister Fiume Naomi Mataafa. Laua Fionga le Ministerial o le tite fono o te tusia le nei tusi. E whai masui o le Fionga le tamaita i pāremia i a Naomi Mataafa. The Honorable Deputy Prime Minister o Tuala Josefo Bonifacio whapea fōi whai masui o le Fionga le sui pāremia i a Tuala Josefo Bonifacio. Olo Fiti Vaai, Honorable Latinuu So Yalo Wayne Fong, Honorable Toisusulu Cedric Schuster, and myself. I acknowledge receipt of your letter dated 15th of January 2025. O te alo ia mataliaina o lautusi na au mai ele asos furma le lima o Januari lua feluos furma le lima, in which you attempt to terminate us as fast party members. O lea ua e taumawhai ai, ina ia solo ia, lea mea o i mātou, o sui alo ia, o le whatuatua i le tu Samoa o tasi ma le pāti. The letter was delivered to all of us on Thursday, the 16th January 2025. Mai le tusi lava le tasi, na kiliva mai ma momori alo ia mai ia i mātou. Kopi o le tusi nei le aso tofi, aso sfulma le ono o le masino Januari lua felus fuma lima. We all reject the notice of termination as relayed in the letter as unlawful and unconstitutional. Mai mātou te whaelo atu mātou te ena atoa, le wha te aina, ma le soloi o mātou ingoa, e avea yo ni sui ole pati e pei ona au maia, i lau tusi. Ma o le nei tusi e soli tu la fono, to e soli whawai. We still are and remain members of the Fast Party. O i mātou nei, o le a whau o pēa, o na avea o ni sui alo ia, o le whatuatua i le tua Samoa o tas. Ioi. And then, at the end of the letter, o lo whapea mai, mātou te ena, le ave seo i mātou, mai le pāti. We shall only cease to be members of the Fast Party if we voluntarily withdraw as members or a court of law pronounces that your attempted letters of termination dated 15th of January 2025 is lawful. Mai, mātou te whau o pēa, o na avea i mātou o sui alo ia o le pāti o le fast. Se i vanga na, ua mātou loto malie, mātou te whaamawai alo ia i le mātou lava ai atatau. Ia ma se i vanga na, ua whaelo mai se vaenga le tūla whono. O lautou tusi ina ia so loia, le avea o i mātou, o ni sui alo ia o le pāti o le fast. Ua whaamaunia mai e le whaamasinonga. Yours faithfully,
ma le whaatuatuanga, Whawalo Harry Jeffrey Schuster. Nā vai le maari ia kusia kama sao nei, ia le na. Ia tusia tu fo ia ala fo la ka penga mai le kusia. Na fo ta pena mai le tusia. Le whaatuatua, sisile mele wa fai. Ave ese e la uli le tulanga o le teitei fono, ai a vea lo o ia ma teitai o le pati. Ia. O le vainga i le itulea. O ani pefe tula i mai, e le to e tausu ea po aise tangata e pare mia. Ia. Pe a fai o tu mau pea, ma fa o popo pea le fai numera. Ai o atu se tai au, ma se teimi o le vai aso fau. Fa tu se lafu. Pe a fa tu le da wa le tala le fong ftalai ia tea. Le atau, te le taliana, talia ina ni me fa pe nei tono la pale mene. O le fa tau sau, a leo te fa longo le pisa le vanga le. O le fai ngō fie ia, o le neim tau. A o tā ngofi, ma fa ma mafa, ma fa vevesi ai. Ma fa ngau sa ai, ia mapongi sa ai fo i malangona o tangata. Ia se tātou vava ai wa leo tau nu le tusi ala auli, i a ao le fionga le fongftalai, o ia o le pule o le parmene. Wa ese la le fono le nfai ana na fio le whaatulanga i na ai, ia le schedule, ia po le kalena o ngā luenga whaatino o le fono, le na fai le aso nafi. Ese mai i le whelua inga lava la tau ia taita i o pāti, le fionga le tumai tai pārebia, ia ma le tumai, ma le sunga atu le epa, se lele. Tātou te le i lola po a mei ina tala noa, i le to lua le nā nafi. Ai eilo tali tununga. O mea o wheutunga inga ia, ma se mālienga, pe a whai, e mana o fia me, e wha au aulo na tofi pāre mia. Ai mana o mia ai le whainu mera, atu le epa ma le HRPP, e lango atu i a te ia, e wha au ai, ia lon tofi pāre mia. Ma o le fwoi ua wha au mai, ma wha tau tō le filifilia o ana isi fwoi minister, mō lana lava i tu. O maua mai le melea, peo na ufai atu, o tu ai ngā deals, ia po tu ai ngā marilienga ia, po i tu ai ngā wheutunga inga ia. E au mai a vātu ia, whapea mai lola ia leo tu lepa. O ia te mana o mia lala usfuru wala, pes furu ono pes furu vitu lai tuto e le chapipi. O le ala le me tutongi i la ufai numera le la watu. Ia na whapea mai lola fia me, ia ngā ngō mai ai lango mai supply and demand na lai, le ta ul supply and demand i le taimi e whatu wai pe te uteus tu la fono mina o mia le si ilima ma le tali atu i oe po le ai. Pe a whai e lango i ne le tu o fime lana tu la fono e pasia. Pe te uteu ai tu e tau whaofi me umale na. O le sapalai lai whatino e le sunga atu lepa o le lango i le whainu mera o le palota na ia pasia le mea mna o i fia me. Ia le whapelola i leo tu lepa. Ia le leila, i rei whapea e wālea fōringi i whāngau e wakule whaingu mela ma le mātou lango. Whaau au lau pāre mia. Ma au minister ma lau kapeneta. Ai wali ano, ma whaatū ni ma tāwhanga i rei HRPP ma whaasanga i teili saviti. Whamai lor, tāla fia me. Ia la me te mana o i o le tuina. Ai whamai lor ma le aka kulepa. Because these are scenarios that could happen and most likely to happen if ever is going to be a vote of no confidence. Pe a whai ai te ua whaatū se lafu. E lango i le mata upure na ua le whaatūtua ina. Le taita inga. O le aveo ofio meo se pāre mia. Whaatasi ai malana kapeneta. Ia whapelolo tu repa. Let me see. Tasi lua tolu wha. O le esu lima ia.
Sfullimba ia Minister o le cabinet. E lola le tonuri lo vionga sa vapito. Mai ni ta tofi Minister na zelima. Ai tu ia te olis fulu. I tala masine iai po fena na so vai mo tu vai ai la o fionga te mai tai. La matou lango atu. Oisi la tu ai ngā deal se fai. O le tolu le whape lima minister I fafo mai o le cabinet. Ministers outside of cabinet. Ai mawhai ana lango o I mea umalai fai. Alo ni nā whape alo. A mai la se ta tolu minister. Ia ma san mai nai tātou whinga tolu minister lango. Ia mai la ia le tofi minister fo le minister o mata upu fa vai fafo. Po minister fo o le tamau ainga ma businessi ala manuia fa pena le whinga o le mele. Those are the kinds of deals that these people do when they do raise the motion or perhaps put forth the motion of no confidence in the leadership of Madam Prime Minister and her cabinet. Fa penale le whinga le mea. Ai, o le tali tununga le iai, ma le wha tuanga fo I o lo iai. E le mana o mia, ia le whainu mera atu lepa. O se mea sili lea o na mata ngā, I lalo o le la, ma le tala wha solo pito, o pu whai o malo Samoa. La whawhawhea o na toi alu fia me wha ngā mai ia le sifuru walu le ma le numera a tulepa. Ai o le tangata siri lea. Na tau mawhai I ai I le teimi ua tuanai. A o le I pale mai I le paia inga numera sifuru manfitu. Tēnā tau mawhai. Ia matua I titina. Ma ave ese. Ma se I malea. Se I malponat. Whawhewhela. In whatever common sense that they will go back to Tulepa. It is embarrassing. Te mea mata ngā mare māsias. Le toi o e toi o mai le toi ina le iwa lewa na fia tofo mai. Kofo mai kula epe koe u kupe ma whai le kongu. Yo. A wawha o le mea le nāna le I tai lava. Ia le toi ina ma vili ti ngāi. Ina ua pa ula na whai ngā malo. Fast fuma le lua tausanga e le masani tu le epa I le whērua I le I se paua I ate ia. Fast se fulmon tupu tausanga e le masani tu le epa. I le nofo atu I fafo le di o lea alai whai e tangata tonu. Whai e tangata ese ia tonu o le malo. Sorry, wefalanga le o tu malo, ia le tumaita I palmia, ma le vaenga, whaatutua I le tu Samoa o tasi. Po le lava la, in whatever sense of the word, a le uta matua le tala al tusi. Na whaanga ioi e le tua whaatasi mea uma. Ese. Le whaapasinonga, o morianga, o mea uma whaapenei, o whetena inga, o tustusinga, o le whaalinga o manatu ma mawhauwhaunga. O le whaonga ina o tangata. Ina ia whaatulanga I le atua se mea talawhia ngai e loa ai le malosi ma le mana o ngā ruenga le atua. Nā lei ona whaatula I mai le whaatuatua I le atua Samoa o tasi ma le manatu o Samoa. Leanga ua fast fulmon tuputausanga e le toi mawhai ona lue ina le whaavae. O tula epa ma le HRPP. But what happened? Iana toi City fo la ia le bela utupunei. So what happened now? And what happened now? O le tātou whaalo tele, whaamalusi au, tausi le tātou file mu, tātia tuai pea se I sau le tula fono. E whaatonu fo lau I le whainga malanga le tunu. Awalu talutonunga o le whangaftalai o lo iai nei. O le iusu le fono le asonga fua, le pre-sitting le asonga fua, wale o matu le fono nafi.
O le pre-sitting lai le asunga fua. O I, o le amumori atuai pepa o ngā ruenga, o mata upu le fono. Dia lau, so I le asolua. Ele temine, there is no agenda of any motion of no confidence vote, or the vote of no confidence against the Madam Prime Minister, Ile fionga safapito. There's none at this point. Ale pre-sitting ile asunga fua. Na ona avatu ai lava o ngā ruenga le fono wa umana whatula I mai I le tō whaa le fionga I le whongftelai wha mawina ele whailau tusi ia pa o le whaululunga o le matanga ruenga o le official fono a le whongftelai. Ia. Rasi tātou tau mo te matila I le fono ma le amatanga I le afo I le asolua. Po o whea le vaenga o le fono lea. Po o le tae au. Po o le uli li vai inga ma le malolonga le fono. Po o le whai unga foi I le uli. O le a ta ape le fono. O a ma ta upu ia o le alotea. Awa I le mata le noanga ma le fionga le whongftalai. Whamai le whongftalai. E le priority le mele pisai nei. I le whatuina o se lafo. Pa wara mea si au maile tusia la uli matoe tilo le tula fono ai maisea le tula fono lea. Le vaenga article se lau fast full ma le tasi pui pui lua, pui pui pi, pui pui tas, ma le pui pui en, pui pui ai. Wha maia, a whaatea oe ma lau pati. Ele ma whaiona e halu e tūtō tasi. Lea lau a whaatea atu nei fia me ma le sito lima. Ya, whaafonga pēle tu la fono. Leo whaatea fia me, whaatea atu ai malesi tō lima o Ministerial. Whamai le tu la fono o se lau whaatas. A whai la o whaatea o e lau pati, ele e mawhaiona e tūtō tasi. Pe e te a ngā I sesi vaenga, whau whai. O le mea lai whai. Te au malau pati, pe te wha ma vai foi ma lau pati, ele me whaiona e alu e tūtotas. Whaatea ele me whaiona e alu e tūtotas. Ia. O le ala le taunu ungai. E te tau loa ona e alu e whailau whai ngā pānota langa le isau pati. E te pipi iai. Ma e whaalangolango iai. Te tātou tilo la, ele whetena inga o mawhauwhaunga, male interpretation o le article na. A wala si le fia le lei lava le sunga atula epa. O le teunga na o le Electoral Roll Act. Electoral Act. Ese mai e standing orders ia na teuteu fo i ele. O i lena na whaatino e tula epa. Au tōsi sila I alu nei la, au ese mai nei la pe a whai alo ia le whaate a ina. Wa o lea, o le mata upulu nei e o fo I le whaamsinonga, lea lavo o sao no I le Ministerial. Mātou te leo ese male pati, sei wangana o mātou loto malie, fuati e fo, mātou te whaamawai alo ia, I le pati I le fast. Ia na whai lola I le mea na. A lea whai lau whai mai ia le Ministerial. Sei vanga nā. O awe se la tōlu I tau pē tala noa mai le whaamsinonga o le whaai unga lea o tau tusi mai ai e alo ia mai o loo whaatoli, o loo whaatulanga le tulafono, malo ia le tulafono. Yeah. So let's look at it and let's wait and see. O le matua maali e lava o mea I olo o tupu mai. Ia se tātou tilo, ma vava ai ei. Ai, e ui lava I nei mea olo o tulai mai. O lo u tali tanunga. O lo u tali tanunga lea, nā wa ula. Ile mafua anga na tutupu mai nei mea.
ina ua whaamua. O le matenga le nā ma le masalo o le nā le atunu. Ina ua whaataua ma whaamua. So o tanga wha le tangata, wha le ainga. Ai ua le a apa ma whaataua ina. Le tautonga ma le whaamaoni sa whia. I le vala awina ma vala aunga o teitai. Pea le sa utala le whaiatu. Wa o lea e masalu salu le atunuu ma le matenga o loo iai le teimi le nei. Ona o le tilo lea i so o tanga o le fionga le tamaitai parimia a ngai le Ministerial leo leo ma so o tanga o i la ua a ngai i le whaipule o whaleata le tolu. O le sui o le HRPP, o le whailau tusi fo o le HRPP. I masalonga o le tupu ai o le whaalavelave. Mamaliu ele tama leo o tu au. These are allegedly allegations. A le mele tatai e le finangalo le tunu. E tatai i le saunoanga le fionga. I le sui panemia ina o turai mai pe fea le mata upule nei. Na saunoa i le fionga i le sui panemia. O le avel fa muamua. O le avel fa muamua i le sa ilinga. O le mata upu o le oti o tu au. I le lavea i se tavale. Po le hit and run. O le nā foi vaenga. O le saunoanga le nā. O lo au mai ai. Le mata upu. E winga. Isef so ni mai leo mai fafu. Peter Ian. Ua iai le talitununga. Po se masalonga ma le matenga. Allegedly, o lo tau fia. E tangata na whaalavelave le mata upulea. Aua ni au maia ni tangata mai fafu. Po ni leo mai fafu. Lātou te whaia le whaiunga le melea. Aia. Ia le nāla. Ia la wa vane le tangata e tō tasi. I lau talitununga le mata upulu ni. Lea ua whai le soifua o se tamata la vau. E le alo ia. E le tāua loa. Male manatu. Ua ufi malu. Ioe. Ua ufi malu. Ma ufi la ei. Ua malu pui puia. A lea. Ua whaalia ai le tele o isi mau ngau sa. A whai o le whina ngalo leo le tue whao ngā le ola. Ma whai ai le soifua o lea tama. E au mai ai fafo. Ma mapuna mai ai fafo le ngau sa o isi mea. Then so be it. Whai le whina ngalo le tua. Yo. Wale ma whai ona ufi wha manu ngase. Wale ma whai ona ufi malu. Wale ma whai ona la e ufi. E ale tala le nā, ale atunu. E fiu e whapūlou ta mai mua. I le tānoa. Wale o toe io mai, alae oi mai. Mai oi. E arka mai mua le whapūlou mo le kango. Ere o io mai ala o la o io mai. Mai oi. Esa o tala na. Ke fiu e sola.
You can run, but you can never hide. Pe whaapipi ni apa au e te lele ai I tu e fia o lele rorangi. Ma nisi pāneta o lo o iai fo I ma le atua ina. Le tala sa o le na. Mai o le amatua wha te ia le atunu. Mai le te I fo I le atunu. Nā ona wa ai masila sila I mea o le a wha ai loa mai e le atua. Le tawala mai le mea lea, le tama lea o tu au. E le iloa. Perhaps it was a very unintended accident. There was no intention to run over this boy or whatsoever, or the intention with malice. It was purely an accident. But what happened? Ina o fufilo fa manunga se manatu. O le au fililo e le mawhai na toi au mai ilunga. Nanga lai puna le toto o le tangata. Lai puna le toto. Kaino. Le vala au le tua. Kaino. Whawhia fōri inga vala au kaingori. Kaingoe, ka ingo I ngoe ia oe. Where ka maleo aperu. Where aperu. Where ale kala kaingo mai. E ke whisiri me kia o se leo o aperu. Ke rei loa po whea I re ngāri I la kouia. Ai a ngā rua koe sui, povi marua kua ia. O tau si sila lai. Nā si sila le tu. It would have been done easily and quickly. Pe ana whapeo tangata na tupo ele whalawe leo. E toa le loto mā mio tonu, ma le fefe le mio tonu o le tua. Nasa tu malo le lato vaenga. They were a caretaker government at the time. The man with the most absolute powerful was there in his hands to make any decisions. Yeah. Ai una wo fiufi. Wa vea I loa mapapala. Le maliu o le tama e le tau aloa. Whaatau waa. A o le mawhaio na mai ei tangata. E so e po aina la vea. Pēna whaafena la vea. The reconstruction of the whole accident over and over again. The speed of the car. The distance. The site itself. Mea nai whai e leo ata mamai I nei, ata nuu nei. Tua au mai ale tāwale pei tei whapōringa le tāwale lena le vea. Ia tu au. Tua whatai tai a toa lava. Le sau le tāwale, ma le fuafua. Ma mau atu a leo ia. Ile mea na savali ele tangata, ma le mea na tātia ele tino. E rei ma se mea whapena ana whai. I lau susu e ngale. A ua vea la le maliu, o le tama whatau waa lea I le ngono tangata nei. It was just a life, a simple life. He's nobody. So leo te matua ia uafo. I le whaalo alo. I le ola o le tangata na whaia le tua. Lea la o whaiwhai nei matau fiufi wha manungase. Maufi la ei malamanatu e le to e puna maitua. E puna pea leanga e le o moe. Mata oto le lei le tama lea.
Vai puna le toto. Le ala le nā, Samoa. I le tō wha ua e le fionga le tama le malo. Le sunga ia fe mata, His Excellency, a fe mata le malu. Palu salue whapo le lua. Malona ofisa, le konsula o ao le malo Samoa. Le vasenga o le maftanga a whaafeanga inga mawhaife au Samoa. Le fono fau ma malu o Samoa. Ua talo ai Samoa I tulu inga e fia. Le whainga talo sanga o le wala au o le toto. Le whainga talo sanga. Mo Samoa le toto Samoa. Samoa e fia I au ki lani ma New Zealand nei. O e mawhai o nā fia mai. This is the call of the blood. Initiated by the Consul General of Samoa, His Excellency, Afemata Palusalue Whapolelua. And the Council of the Clerks, the Council of the Ministers, and of course, the Samoan Advisory Council. Ua te talo atu ai, I le au whai lotu ma le aingo Salevi atoa. E to iai te tūlanga e manatu ai whapito se kalesia ma se tāpua inga. Oni whalapuputonga. Oni whai ngā pāti pa o puwhai o malo. O solo ia uma I lalo pāo mea nā. O le saulo tonga o Samoa. Āwhiwhi o mai matala mai au. Se I o tātou whai tālo sanga ma tātou toi fo I le tafue. O le sātauro o Kerisa. O wale talitonunga le nā. O le ale poto I whea, o suenga I whea, ma le mele I ma o ma. O le a poto mori I futi afu e tasi I le maoto Samoa I mangile I le aso o taiao. I le mare ai o sauninga lotu ma tau mawhutanga ma tōna I o le sa. O le a tātou poto ai. O le wala au o le toto. O le tātou tālu sanga mō lia e tu I nātu. I luma o le atua. Whai le tātou ngā ruenga. So se Samoa. I so se tulimanu. I so se no whanga. I au ki lani nei ma New Zealand. Tātou mo mori ai le tālu sanga I luma o le atua. Ia lofa mai le atua I le atunu. La vea I Samoa. I whainga tāhua tūlai mai le nei teimi. Ngase o upu o malo. O le tātou mbea le nā e tau na whai. Tātou tu I nātu I luma o le atua whaanoanoanga ua o mai le teimi le nei. The day the rule of law died in Samoa. O le aso na oti matanu ai, le whaupunga le tala noa ma pepese ma lau vivilu ai, o le ala o le tūlafono, o le ola I le tūlafono, o le munimuni tai I le tūlafono. The day the infamous statement, no one is above the law, was dead in Samoa. Le aso na tūlai mai ei le upu lea, ma tanu ola le upu lea, e le ise I lungatu o le tūlafono. Ale hei whawhia. Ale hei whawhia. Le ua matua I se I sini le upu lea. Mo le oto I ai fo I sona o ngā. Whaupunga I lua. The rule of law is dead. No one above the law is dead. Wa tanu uma upu I lua I le tunga mau lolola le. Ao le ala le nā Samoa. Awhiu mai. Su mai.
tala mai au tātou lima whatasi. Ma tātou atu e momoli atu. Ma whitianga o Samoa ma ona tangata ma ngase o malo e luma o le tua. Ta wala atu le nae le tātou whainga tālu sanga lea. I le aso sā tai au, i le tāo le itu la e ono, i le afiafi. Lea le tala na whai, ina ua whaalongo ne mia, ua so sofa i lalo i a pā o Jerusalema. Ma whaatama ia mea tō tino Israelu, mō lātou tangata, mō lātou ngafa. Lea ngani ale tamo ne emia i le tupu astasisa. Au tautu waina ai ne emia i le tupu. Na ia whaalongo ai i le mea o tupu. Na ta talo ai i whaatau anau. Ma au ngani le tupu. Ai alofa. Au te fia la vea i o tangata. E o lava i tu ngā mau ma mea na tanu ai. Tangata o le tino o nemia. Au te fia la vea i o tangata. Le nganga le nā Samoa. The call of the blood o le wala au o le toto. E le ngata le toto le tamalea. Tu au. A o le toto pa ia o Yesu. Ina ia whaamamaina i tātou. O tātou te tai. A o le tātou tāpua inga. Whaatasi o le tangata. E utau le pau o le tino, o le toto, o le ano o hivi. Tātou tū whaatasi. E momoli le tālu sanga i le atua. Ia while mū Samoa. Malawe a i Samoa. I whainga tāua o mai. O le tātou wō. Ba vai foe. Sa ili se avanoa. Tala noa tuai. Ele omega cars. Ia le lātou pūlenga foe. Ia whapea foe. Ia ma le au whainga ruenga. Sa ili se avanoa ma se awala. Mo se ta vale taungo fie. Ia ma whamoe moina. Ina ia. When we are le amatanga o le tausanga. I se tau le a whatuatua ina. Ei tono le tau ainga. O le ta vale a ia.
te mafuta ile nei ulanga a ia tu mai se mai lo ta aina ia tu tu pulangona tu ma pele rofa oh no fanya ma se fia fia ta te mafuta ile nei ulanga a ia tu mai se mai lo ta aina ia tu tu pulangona tu ma pele rofa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ia lena, o Mr. Cowboy, ia mare povi ngai, mo aere o ki e ia Mr. Cowboy runga le povi. A leo o tātou se atu i manurewa, ia o lo whaatali mai ai le tamai tayo. Ani e mai se fo i se tātou ripoti, mai le tātou whalata bale. Le car for you, tālu whalava Ani, ma lo se fo manuia. Ia talofa lava ma lo soifua ma lo lava le tautua le ne tula le auli
a tono lo so Solomon via lava le nai tu. Ia, e whapena fo i le nei tu, o lo anga le nei le tua. Ia, ma maua fo i le manos. Ia, e whaftai o le fo i ua maua le awa noa tāte tala no ai, ma whaasoa. E le au nanga ma le tautua fo i a le tātou whalata vale le car for you, o a mai. Ia, le manuia lava whaftai a savea he tu sai fu me whafili. Ia, o le kafo iu maasani lava nei, pisi me alava la sona fua se pa, ia la sona. Ia, la whatina tuta soli puti o nolo whatalili, ia inisi malu la tunu o whatalila tua palai tonu mas whatavale nei. Ia, ai whala wilo atu mato o nanga foi, whatalo whatu foi, ia ilato umalava lo mauleva noe, whalongolongo mei foi ni mato o nanga nei le tuka foi iu. Ia, o eni nei mei a Marikta man, ia, lo whain whala wilo atu nisi o tato whala wilo po tato special o alu mulwai taimi nei. Maua tato youth, a o te no fua i o lo alumia lava tato youth pe whapio tasa ili sa youth 4x4 ia po sosu ai ngā lava ia lo iai tono tato whatawale nei. Maua le pa umo oe pe whapio te whainga luenga full time le lelo tonge talafu ia maua tato mea alofa ia o le cashback ia pole refill for ia whaina sasane tua ia pe le lelo ai toni ai karafu ma le lelo ngoa tato ia whaina tato finance. A whape fo ta sa ili sau SUV lima no fua, fitu no fua, aua te no fua. Nau i nei lava le ka fo i whain sa sani mo e mwhaina avatuere de tāwale pe a whape o ta sa ili pe se tāwale. Ia wafo e te malulu lala tamai a onga tamaiti. Ia a wafo le whiawe ino nei tamaiti le a onga. Maua tato tāwale la iti mo i la tau tau a mata inga luenga ma maua luena lai sene. Ia, tusu mai, fisili mai, e whaina whamamala mātua ia ingo tato whatawale. A whape te whainga luenga, nao le passport, ai le leilo tongi, ai tā lafu le leilo ngoa, ia whaina whaina tāwale lunga lo passport. Ia, tua whaimulu leilo lai sene. A whape fo ia te mawasi maukulani, taso au na masani o lo whaina alu pe temnei, ia pe whape tasa ili sa tāwale. Taso Facebook page le ka fo you o lo open mo le mamalo le atino, lo sufai tu la, ia whaina so au na training on Facebook page a fa pe firma miel tano mai sa to la vangana io le all va se la lo fit to 5 on valu ie fa so tai mai ma so sa monei o lo ye tono ta so fa sa vale so le se la ko sa for ma le what so address so lo ma so ye nei tem nei sa si la ma so fa sa vale ele se si ma so la Tala tato fata vale mai le songo foi le iwa tai au se pa ia leona la fiafi a fa pe twaina manga vanga luenga o fia faisa wapalai fa so tai mai fai lava no tu atu tu te manga va ia fata tale tu e pe fa pe te su mai fata vale nei tala tato fata vale tai au mai le iwa se pa ia le tolu le fiafi pe fa pe mo so wa no tai au e sa ile sa ta vale ia so se tu ena la sene a fa pe se fo mai tono le tnu mai sa mo po so lava se tnu ia fai maso fai la sene le tava le lungo la sene pe am fa pe o mawala nga full time ia maso fa sala nga mai nei ta masa tato fa ta vale ka for you ia awo se no foi su mai lova ai any ia mo to se ta vale ia masa tu pe foi ia se sani foi mo fa nga nei fa na wa nga ia nei foi tem yo tang ta so fanga ia mai ia animal ka for you man ia tele lava to for fanga nei weekend ia to fa so for Pasoi fuia whaftai lava mo le tātou li poti te mai tai a Annie. Ia, mai le tātou whalata vale le nā le car for you e te maua i le tuatu si tolu se lau Great South Road i Manurewa. Ia, mana nātou telefoni e le aise tutongi. O valu se lau, lua fitu, wha iwa ono valu. O valu se lau, lua fitu, wha iwa ono valu. Wa malulu atu le mose fisota inga ma le tātou whalata vale Omega Cars le sunga a Junior Sanele. Ia, msalo ai o to esea ia le fionga le dipule le sunga ia tongsia. Pia Wilson, i le nei fo i whai ungo le mai aso, ia ai lea whaina. E mwhai ona tui nā antu le tātou telefoni ia nga i ai. O le lua fitu, lima valu tasi lua fitu, lima valu tasi lua le numeral na le ofisa. Ia whatasi ai ma le nā tutu atusi. O le lua se lau Cavendish Drive i papa toi po o i nai manukau. La tātou o se malolonga po ulaba. Mai se tātou i puti, mai tātou talanoa, i ama whape nā fo i o te manatu o le atatala le leina.
Wala uli ai fo I ma le finangalo ma le tofa le atunu e tusa ma le tātou whainga lotu ma le whainga tātou sanga. Momori atu ai mana onga le atunu atua. Ina ia sila fia o tātou te tai Samoa. O lo whaia pēne ngā ruenga ale a inga sāre vi ma whaafea ngainga. I soo se whata whaitauranga I New Zealand. Ai moise lava I Aukilani. Tātou tutu whatasi ma tātou o lima whatasi. Ma tātou o atu I luma le atua. E le ai seisi malosi anga sili atu na le malosi. O le nganga le atua. Ma tātou tātou sanga moli luma le atua. Ona sila fia ai lea. Ona sila fia ai lea. Ona sila fia ai lea. Tātou te leo tuu la whai e ui ina tātou leo iai tono Samoa. A wala ngona uma le toto Samoa o loto maanganga uma Samoa. O loa lana mpapa au ile ai tele au kilani. Tātou toi fwoi mai. Pe a mai a. Ona mai se iputi wha mawhana whana ai lo whatu o whai fwoi si malulu o le officer nei. Savali e te avea I mata Mana o lole loto so palo le tama O satani ua ata O lenga o I lava e tele au ala Pula mai e to ale manava Wa ai e le poto le afu o le vale Wa lapo a mai ai le poto Le leito ma fiti ai le umi Su ele si a malu loa ma le tuli Masalo ua le fia fai folinga Wa apiti Ia tunisi ma ila O oleto e se fai mauna a inga Ta oto o le tino ae ala mata Ua isi mea o malava E wha ai o iko ma le manga whangafa O la tala I mea leanga Le ai ma se popole e ano mane se o sofa inga wha vave Mana tunga foi e tongi I a lava O le moa I le sua fale Le leito ma fiti a ele umi Su ele si a malu loa ma le tuli Masalo ua le fia fai folinga Fa apipi I atu nisi ma ila O oleto e se fai mauna a inga Si amalu o malatuli Pasalo ua le fia fai folinga Fa apipi I atu nisi ma ila O oleto e se fai mauna a inga Faiva o le kusi faiva ia o le ngaoi Fa apipi o ele ni ngoi Ele o se talava masela vea O isi aso e o pea Faiva o le kusi faiva ia o le ngaoi Fa apipi o ele ni ngoi Ele o se talava masela vea O isi aso e o pea Mone tele manu E não manu fe mo ai E pio sing halu E fa fua ai le fati O lula au tu vanu Ua ngau lo ngau atu Ua ngona lo fie ese O manatu tau fele Amu ia iupu Ni lava unusai Au itene
fa amale vale la lengua e già usili e polonga si ona tingi until he unani afale until he ononi anta abale omea umana ei uile pala alo ualofa tilema waina ile ala how fair it now no ole tuna how le nei funga wale se tangu uma te no for to for ito ai te no for to for e pese rosa wa mamai e mai mau e pe ana I lole lo fa uta ya na o me fa pena si o me fa maoni o leva na amani so avanoa o leva na umana o tata no mta fa so e le mafaialo na no ile o e ke fiwa nga ka mai mo e io o leva nga o ilo se wa mi e pio ka ilo pe ko mo se Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, sa silima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Before ima fau faungam la upele la tauni mafutanga misia oila uva ai pe a ele talano mai poso ata la upele se ela fumai wa elo lo Inga mo la pele misia lau atu misia mea uma mau fulinga mau be ana ai so umana ngau yo mai ai olo wanganga le peli na pele oya le mafaina ngalo atu Wamishia ulo ufatu Sa utau mafai e fangalo ngalo ya oen le mufai na ole wa elo alofa amwe wa elo lofa na cha inga o ela pele misia lau ata misia mea uma mau fulinga mau be ana ia so umana mau ia mai ai Peli na pele oya le mafaina ngalo atu wa misia oilo ufatu In this update, Israel's agreed to a temporary ceasefire in Gaza after 15 months of bloodshed. The Israeli cabinet approved the ceasefire and hostage exchange deal following more than 5 hours of deliberations. It requires Israel to pause its bombardment and release 95 Palestinians in exchange for 33 Israeli hostages held by Hamas.
Middle East policy analyst Jasmine Al-Gamal told CNN the deal has a lot of details and moving pieces. The really critical role here moving forward is going to be that of the mediators, the enforcers of the ceasefire, Qatar, Egypt, and the United States. A change in plans for Donald Trump's inauguration as the 47th US president. The 78-year-old's confirmed Monday's event will be held indoors due to the freezing weather forecast. The inauguration address, in addition to prayers and other speeches, will be delivered in the United States Capitol Rotunda. It means Trump won't stand on the Capitol steps, which traditionally hosts a large crowd. Republican strategist Anika Green told the BBC it's the right call, despite it essentially scaling down the event. It is a lot smaller, the capacity is limited, and I'm sure it's disappointing for a lot of the people who've come into town to see that. No new fruit flies have been discovered in more than 2 weeks. A single male oriental fruit fly was found in South Auckland's Papatoetoe at the start of the month. Claudia O'Neill has more. Biosecurity New Zealand officers are continuing to check traps, safely dispose waste from bins and test fruit in the local area daily. They're also monitoring traps in another zone further out from where the fruit fly was initially detected. The biosecurity work is expected to continue into the middle of next month. Today, officers will be visiting local produce markets to provide more information to the community. That's news. In sport, New Zealand helmsman Peter Burling is looking forward to seeing the modified SailGP fleet fly this afternoon. The new titanium T-foils will enter competitive action for the first time this afternoon when the Auckland event gets underway. Burling says they're a game changer but might not reach their full potential of around 100 kilometres per hour this weekend. Racing starts at 4. The Otago women's cricket side have extended their advantage atop the Super Smash T20 ladder with a 7-wicket win over Wellington in Dunedin. Set 121 to win by the Blaze, the hometown Sparks reached the target with 2 overs to spare, overcoming the loss of 3 quick wickets in the middle part of the chase. Bella James top scored with 40 while Susie Bates chipped in with 36. That's sport. I'm Sandy Hodge. Samoa. So if I tell you about how follow fatu ya te oe pa ia bawalunga o le tanta o tunu o lo mai mo mai ia ma fa fonga mai fo i tafa o fi o le lulangi ia mai se fo le tata o tunu pele Samoa i lau fanua me ele o lo tapua i mai ai o tata o te tai ia fa pena fo i o tata o ainga o nuu mafio anga o e kalesia so tanga fa le tangata ia mana i o tata o matua o lo Maua pēr no lātou soifua. Ma wawa ai mai. Ai amata mea au kilani ma Samoa lo alala ma papa au. I au kilani nei le aso a tai au. Ta wala mai le fionga. I le tō whā. O le tō whā matua ma le tō whā poto. E renga te le fionga i le konsula wao le tātou malo. Tūto tasi o Samoa mo lo ofisa. Wha pēr fo i le tō whā pa ia. Ile au whainga luenga le tua i maftanga whaifi au so fatasi au kilani dei. Whapena fo i le fono fo tua o lo apa mai iai ia le konsula. Ia tātou me whai alo tātou tunu. Peona au whai atu o le aso a tai au. E le to iai ni pā e whaatutu. Your own political affiliation as your own personal opinion, and it is personal to you. Your own relations with your own denomination, religion, and belief is personal to you. The issue at hand, in front of us, is that we are all Samoans, calling upon the Samoan blood. O le wala au ma le tangi le pumate le toto Samoa, le loto Samoa, o whea lava o iai. Tātou whei loa i le aso a tai au. Tātou ulima whatasi, ma momoli le taulanga i le tua.
Ia sila fia o tātou te tai I Samoa. Tātou te leo tu lafo ina I lātou. I le tātou tālu sanga mo moli whaatasi. I le ponati o le sa tauro Yesu. I le ia sisi awala. Mai o talitonu fo I malo o whaatu o tuanga I ai. Wala au ria fo I tabam tina mātutua pe a maua lo tau awanoa. E awhio mai ai o e o lo maua le manosi. Ina ia tātou a wai whaatasi. Whaatalofa bitoa lava. I lau o fionga le anori. Lau sunga le papali tele. Titi ua toa, mali o toa. Ia, whapea fo I le ainga li. Whamdi atu I le whaatafa ngase o lau masiofo. Ia whapea nā fo I ona tafi I sea le tua. Ni ngase o a fiai lau o fionga le anori. Moli e toa I lo whaanga ma whamdianga ma o fo lo whatu. Ina ia maua lo soifua lao de lei pe a toe taliu le uto ma toe fo iatu I Australia. E le no whanga o lo wha mautu wai. Ma umaue pe ana maua lo soifua lao de lei tātou te whedua ia I lea soa tai au. Tātou te moli tālu sanga whatas. Ina ia sila fiai e o tātou te tai Samoa. O lo o te talo Samoa ile lalo langi a toa mo lona file mo. Ma ia whaia le whina ngalo le tua. Ma lana hami o tonu. Wa lai o na tātou se e tasi e se lava. Ma le whaavai ma le whina ngalo le tua. Ia. O le nātura lava le nā. O le tangata soifua. O le whaimesi. Ia. O le mule angasala. O le ufi whaamarunga se o mea se ai sau le tai au. E langa I pea mea. Ma avea ma enga e whaafatu ulu ma whaatotu ngā. Ia lea, tai au ma lama e se le aso. O le aso ai ma le feeling, o le aso fo I ma le matai ngā tila. A o le aso a tai au, o le tātou wosi ngā taulanga I le tua. Wala uli ai, pe a whai le isau me whai e tai au, ma le isiko loku e whai le fiafi. Ia ma whai loi le tau whai whai au. Tā tia le tātou lotu nai whai I. Tātou wō, tātou whai lotu whatasi mole I a tau se vea I ngā tai. I le maota o Samoa. Toi lua aso na o lea. I se isi vaenga o le tala whaasolopito tu sia ma whaabawina o le malo tele o Amerika. O le asolua se furu o le masina le nei, o le asolua e pa uu iai. O le a whaatauto I nai mo le teimilo na lua. Neri I perestene filifilia, Donald Trump. E a veo ma perestene lo na wha se furu ma le fitu. O le malo tele o Amerika. Whai asi whaalawe mai o me ara uri I pa o mo I kuamana ko masini. Ia so ia alanga o le au whai ngā ruenga lo lato. Whai ele ngā ruenga toi whaale lea tiri ai. Ia le maota nei, ia whatasi fo manisi o tātou mea whai ngā ruenga o masini. Ina ia whaale lea tiri le au nanga ma le tautua. Wālawa Samoa. Malana mai moanga a whapea fo I lana whaafonga tāpua I mai I tawhai fio le lalangi. A o le sofoi. Le aso ane nafi o le whaalo muli lea. A le sa avea ma Palestine o le malo Amerika. Le tamā matua ma le toina. President Joe Biden. Tau tia mea muli a le na whainei le toina. Ele fionga le Palestine. Joe Biden's final salute to Capitol Hill and the White House as he exits Washington and leave for good to go and be with his family, his wife, his children, his grandchildren, and great-grandchildren. What a marvelous career that he has paved
for his family and for his people. Tangata anu uma, e oi ina ua, malolo le whainga panota, ai malolo whaatamari, ala afu iatu ai. Malana whaalo mulibuli lea, e le maunta pae Washingtone, ma mea matautia ia e lua na i whaia. Mua, whaamangalo, ma ave se mailo na atali i Hunter Biden, mai le tulinga o na whaasalanga, whaafale pui pui. Ono o nisi o soli tu la fono matua inga, na whaamau niu el whaanstonga. O malusi anga ia e le Palestine, o le malo Amerika, leo fo i ua tupu ai le whaalavelave. Lea la ua whaamangalo nei, e Joe Biden lo na atali i o Biden, o Hunter Biden. A wā na te sida fia le nei. A sa wali ese mai le mauta pae, ma wha ma vai atu ilo na tofinga wha Palestine, a o iei peo lo na atali i to tonu al whale pui pui bo le isis furu tau sanga. E oti ai lava. A wā o lewa tula i mai le Palestine fau ia Donald Trump. O sta ngata na manatu na ia matua i tau i masui ia Joe Biden, ma seisi o lana whana. Le ngā luenga muli muli ale ta maa lofa ilo natali. It's such a beautiful story. Ma le mea muli muli. Le ngā luenga muli muli lava lea na whaatino i le tae ao nafi. Na sainia ai le whengainga i le vao Israelu, ma le nuu o Palestina o lo pulea nei i le whainga malo, le Hamas ma le Hezbollah. Ina ia mai e tausi le file mu, tau fia le papao whana o pomu, ma isi mea tau whaatontonu. O le aso fitu o le masino o kitopo le tausanga le seipa vai atu nei lua afe lua sifu ma le wha. Na whaia ese konseti tele o whaafiafianga, i malae ma ele o Israelu. Ai whaafua se i o nos wha ia ai e tangata whaatupu whaalave mai Palestina, o Hamas ma Hezbollah. Ma whasi o tia ai tangata Israelu, ta maloloa ma whawhine o te ineiti o ta maiti, tupulanga talavou, e tasi le afe lua se lau mon tupu. Le anu tau whaafonga le mea mata tia na whaia le ta maloa. Le Palestina o Israelu, Netanyahu. E le i toi malolo le au ma le po. Pomu whaasolo atoa le nuu o le folfolanga. Palestina le na valo ia. E toi poto ia i tu a inga sfulma le lua o Israel. Aya, ele kia ia Israel. La unga lata mai nei a nata ni anu i le malo au whaatasi. Whamai le ta malo, le Palestine. Now the world can watch Israel fight. E le ai se malusi anga o malo au whaatasi, po o Amerika, po o ai lava. E toe tau fia i Israel. E o mai le tai au nafi. Se lau, o e tasi le afe lua se lau tangata Israelu na fasiotia le konseti le nā. Ai a whaatustusa lola i le au a toa ma le pō, luas fulfai tu la e ta pomu ai e vaalele o Israelu, Palestina, ma le whainga malo Hamas. E o mai i le asua nafi, ua wha se fulu ma le valu wafe tangata maliu i Palestina. A o mo onga ma le moe mitinga le nā le te maloa. Le Palestine, Joe Biden. Ia o sa vali e se atu mo le teimi muli mai te tonu o le mautafono ma le pale mene ma le fale pae e o Washington. Ma le Palestine o Amerika. Ua fai se faale lenga ma le file mo. Talo fia le nā Samoa. Aisea, a wā, o le teimi e mino iai ma Amerika, ma isi lo fo i malo le malo o fatas.
O le sila taua le nā matautia le lulangi. Lea o lo valo ia o mai aso e ngata ai. Aso na valo ia ai mea o le atutupu. O mea foi o lo tutupu te tonu o ngase o whai o malo i tonu o Samoa. O mea na valo ia. O le awhita wai malo, o le awhita wai a inga. O le awhapena na whi ese ai le vāo mātua ma whanau. O te tai o malo. O vaenga whai o malo. Ele o se me faula e te tei e tūlo le mei. E te le tei. Ai e te tā pena. Ma mawhau ma mau i ai i le mea o tupu. Ma tātou sauni ai. O le seisi vaenga, e ma whai o na tātou tali e tuai. I nei whawhitauli ma nei mawhtianga. O le seisi mea. Na o le te talo, ma le ana pongi. Ma le tātou whainga tau langa whatasi. I le loto e tasi, le anganga e tasi, le mawhau e tasi. Ina ia la vea i Samoa. Mai i whainga tā. Ma mawhtianga o lo whiangai ma le tunu. Ta oto la pulenga o malo. Tai i tonu o Samoa. Le vaenga whaapwhai, ma lea vaenga whaapwhai. Le pāle mene ma le kāpeneta. Le au whai tū la whono le whaamsinonga. Le pule whaatonu. O le kāpeneta ma le whono whaatonu, le executive. Whaamsinonga le judiciary. Le pāle mene. Ai la ngona. Mā nganga o tangata, tāpuai. Mai lātou sa vali whaatasi e lango, lea pati, lea vaenga whaafai, ma lea vaenga whaafai. Ai patino lava la utalanoa, ele a inga whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Le vatu nei le whainga malanga. Ma le tātou whailo inga e atoa, iai, ma wha manatu, le whātau sanga talu na tūlai mai. Ele i pine ana tau nuu i Samoa. A leo so wha ia ele whili. People know for yet. Many major political parties that have similar problems as we face now in Samoa stems from one simple problem. And that problem is internal political frictions and fractions. 2 words. Political frictions and political fractions. E mafua mai te tonu loto I whale. E sola loa le upu leo le whaatua tuanga. Ma le whaatua tua o le isi tangata, I lesi tangata, o le isi teitai, I lesi teitai. O inae ma lepe ai. Ma so sofa ai le loto I whale I le vale lei ma le vanu nofo. O sola le whaatua tuanga. Ai o le tatalo whaatau wanau. Tātou te ilo le lei, ale me tau na whai. O le tātou tua lalo le nai o tātou te tai. Ina ia toi fōi mai e whātū ranga. Toi tasi le tausanga o le sāwalinga. We are 1 year out from the full term of this government. Yeah. Wale mawhai au na tātou long sa ia. Ma maua le nganga loto maulalo. Ma ia whewha amanga loai. E tausi ai le fi le mō. Ma wha wau le tātou fōlaunga. Tō tasi le tausanga.
tele mea o lo tutupu le tātou tunu. Whai o le lamatia o le soifua i le tele o le whala au whaasaina o le maruana whapefo le mea tamwheraben ma le aisa o tau nuu i lau whanua me ele o le atunu ua poison atoa ele poison atoa i matangata. O ona le ele o Samoa, o ona atuai ma me whai e tangata ma mio o tangata. Wale mea la le tūlai mai. O le ala o le tātou osinga tau ranga i le asoa tai au. La vea i Samoa mai le pāpāo ni whana, masa o le toto. Whela mai, whetuia i whai o poa. Nofo teitai. Wale tau tala les teitai o na wawale whangatia. A o ai e mawhatia. Mawhatia loto ma nganga o tangata sa langolango atu. O lato loto o nganga o mawhau e o lava i lo lato ma losi wha ale tino male ma au. Sa wha atu. Malo lato tali tanunga ma le whaatua tuanga ia te o tau. Wa o mai o na su i le ulo ma lafo atu i o tau tau au. Ioi. A ve ia u le nei aso. E whai ma whonga tā moli o le pa ia mawalunga. Pe e te HRPP, pe e te tautua, pe e te SNDP, pe e te FAST po lea. Samoa poto leo o tutu. Manatu e o lima whatasi. Ma tātou uo e mo moli le sā vali. Le sā vali o le while mo. Amata mea. Le ainga sā le vi. Le fionga le konsula wau. Le fono fau tua. Sā moa i ona tūlanga mau pue. Ma so se tangata mai maunga te tele se i o i maunga iti. A mai au tau whanau tai au. A mai ma wha malama i ai. Le mafu anga o mai whaatasi e Samoa. Ie mātutua se i o ie. O e mamalu se i o ie. Leini mamalu o iai. O Samoa i o nā o au te lenga. Whamatala i au tau whanau. The exercise of coming together to worship is because of the frictions and fractions, the uncertainty that is happening in Samoa, and the political chaos and crisis that we are facing. And it seems like a challenge that we'll never be able to overcome, and only through the Lord Jesus Christ. Yana lana. Ai. Tātou o. E tāle peselea. Ia e whamanuia tuai ia te oe mau mea nai whai. A whai fo iolo e ngā lue le nei aso. Whamalo atu i o whaiwaro Filipa. A o e lungo le ala tele. Na ona o lungo atu e le teimi o le apa uoiti munga le fiafia nā nei. Ia, ma ia uli masao fo ia lo sae. Ma e whautauta i lunga le ala tele. Wa opua e masari o lo watu. Whaatotoa i lunga le awa le tele. Ma ia e whaaloalo foi. Ma amana ia le saunga le mu oistangata. Au ke so a se pako pe ke so lia se maili po le asa me whapena e kaunga lo kai o e wa o me umana. Tangata e whaasino i o tangata lau tele au fiai ma mea ola. E pule fo i lunga le awala. Whai mai masau i puti. Tātou toi fo i mai. Le apai, jo whai lua. Ka fia mo oe ma alofa atu ai. Tūte ma whai mo lo whele ai. Rasta, maua no lunga. Ua alelo ua so malolo. Se I kau whaasa o sa o. Se I o ukalia kumua mua kele si ai lo anti malanga ulo. Whaalongo mai na kianga. Te whaalelei lau ulo whaisaka. O ke fo I a uloa wha ulai oi malau anga.
Ola uva ai ke fia ka maleanga. Wa e fiki fiki mai lo upu ke maua e engela upu I mangava. Whaalongo mai lali I rasta waka kaulonga e ku ua Samoa. O pikongele waka penga kuilonga solo akoa. E ai la male koea inga o lewa whaukua ilo maainga. Whaianu o loa so male ainga ele anga lolo ko I whale. O e malau whanga o lo o kule ia le fuala au. E whai e oe ai o uwha afu ai I lau whanga au. Hi ha ha wa me vela o kokonga. Kalu oe koea inga male whai rasta wa fia velo velo o le seila. Hi ha ha wa me vela o kokonga. Kalu oe koea inga male whai rasta wa fia velo velo o le seila. Le pai jo fa ilua ia male kalia ku le kamo pi konge ma kelesia. La suel kama imboa le nga kelesia ma pi konge. Ai sa o mata tu male nga fa noa I le tulanga o le mai o le fa tunu. Fole na le tatu tala no ai te le to mena o e to e si I se mata la langa e fa ale tonu ai lo ma fau male ai e ei le mafu anga o lau tala. Po o whai unga uma o lo whai ai le ngata I le tū o le sunga lauli a le mali toa whapena fo I le fionga le tamaita I pāle mia. E te wa ai atu I whai unga o lo whai. Mai o te le tio fo I le taimi na whai ai whai unga. O tilo ma le whae te ete, ma analyze le wingo upu, ma tala, le ngata le whaatala noanga ma le autustala ma le au whaasala nau. O upu o lo whaongai nei tusinga, e mamori atu mamori mai. Au te masalo mia ai le nganga, o le toa tā mai, o le toa sā, o le ita. You can just tell by analyzing these words and how they are spoken and being said. There is an element there of anger. There is truly an element of anger. Le wingo le natala. E te iloai. Olo iai filo ai te tonu I le loto ita, le tinga. Olo whai ai nisi o tala. Ma tusi ai nisi o tusi. Fasiri lale nao lo tūlai mai I ata. Have these people and these leaders that we respect have taken time to sit down and rethink their positions as leaders of the country. People will read and people will listen. E wha longo tangata, e whai tau tangata, e ese le wha winga ina tangata. Ai o loo atangi ai, le loto le fia,
o lo o iai le ita. Amata, ana toe liu le tō whama le whautanga. Toe tu taimi ma toe tu uawa noa lava oi ia te oi o le teitai. Lea o le a whaia lau whai unga mō se whati tainga. I le tali tonunga o la auri le te tau na whamawai. Ono le e whaalango I lunga o le whaupunga, the most infamous statement there is in terms of legal term. You're only and carry your innocence until proven guilty in the court of law. Would have this made any significant changes? Whamata ana whai le whai unga leo te whai atuai nei ili toi nofo. O le tamaitai pāre mia ma toi whetu na ilana tō wha. O na whai leo le whai unga leo. Po o se option for leo. O le a le tulia, wale upula, terminate tuli. So rather saying the ministerial portfolio that Lauli carries, which is the Minister of Agriculture and Fisheries, will be temporarily suspended. O mau mai upuna. Na ona whaamalo lo le tu mau, mo le terminate, a o alo e tā lia le whaamisidonga. Whaamalo lo le tu mau, temporarily suspended from his duties as a minister of the Crown of Agriculture and Fisheries. Ozo tōsi sila lai le se senga lena. Mō le te minei ua whai ai e au nei le te maitai pāremia. E lau te whai atu au ia le o se pāremia, a lau te whai atu. O ulawa ia langona ia, nā o au. Wha mata e iei se swinga o le mawhitanga lea, ma whasota inga ia pe ana wha o ngā le mea lea. Ua wha malolo le tu mau mai ona tiute, wha min style le te minei. E o tosu sila la e lesi tu. What was being said? His ministerial portfolio has now been terminated. Le se senga le mele whaupunga whaamalo le tu mau. Ma le whaupunga ua tuli, ma ua whaamuta ona to whinga whaaminsta. To e saua I tua. Peana whapea la temporarily suspended at this point. O le atu mau pea lona ofisa. O le a whase tuangalu. Mai le whatinoina on tiute. Ua se e mai I ai. Le min stalango lango na te whatinoina. Tiute ma matafa yoia. Tu mau pea lona ofisa. Tu mau pea lana tavale. Tu mau pea isi feso swadi. I lona ofisa. E pei o tavale, telefoni, alauni, matotongi. Se e mai lesi pito. The actual leo tātou se mai I mea moi. Ma le whaai unga moni. Ma le whaai unga ua ta oto. O le so, e tafi e se ai. E whaamuta alo I ai. Terminated immediately, effective now. And then, sau ilo malesi vaenga lana sau ilo le whaai unga. The resources are now been taken away as well. Ave ese mai le ofisa. Ave ese mai ma le tamale. Ave ese mai
le telefoni. Ave e se mai alauni. Ave e se mai ma le tutongi. Minister. So you see, ladies and gentlemen, the difference the words can do and turn things is either worse or bad, or even e tau whiololo ai se langona ma tau tausi ai le file mo. Sa whaia se whai unga i le alofa ma le whapalpale. Alanga o leo whinau tu stala ma istanga ta whanongolongo i teime whai eisa unoanga tu le epa. E wholinga mai o lai whaatonu atu e tu le epa le tō whaa le pale mia. Whaatonu atu e le ala, maisi au vanga ia e lisi tu o lo anga ia. Le tō whaa le pale mia whai le mea lea. And you hear that over and over, time and time after time. Tula Epa and them singing the song, Tau na whai unga oi, fia me, the tau na whai lau whai unga lea, wha malolo, le minsta lea, loka le minsta lea, mō lia le minsta lea. So you see, the influence is out there. Ma o upu masani na le atunu o mamuangana. E asa le whaiva, ai le asa le masalo. Pe o se whai unga na whai lava, tūto tasi le loto 48 o le whionga te mai tai pārmia, pe ua a whiala na whai unga, i le whaalongo soo o ta tangi o na talinga mo na whonga. Le tawa nau ma le tawa mō lea ma pe o se whaatonunga, o lo o whai atu e tu lepa. Whai le mea lea, whai le mea lea. Do you see where I'm getting at? Do you see where I'm coming from? It's not a secret. E leo se mea tau fiufi ma whaana nā. O leo o tātou whaalongo o mai ai. Ia o nao o mai lola ia le whai unga ua whaatino. Ua le ai ama se mea se mai le whaatonunga, ma le taufo no peo tu i le epa, ma le lai tu i le mea te tau na whai. Lea la ua whai. Ioi, o le pei o le talanoa, tu le nai ma ta upule. Se tasi vaenga ta ua tele le maa talanoanga ma le fionga, ma le whaasoa fo i le fionga le whongftalai. Le mata upule nei e fo iatu i Samoa, e te tau ona whaofi tonu o le pāle mene. Ta upu mua. Many parliamentarians and members of parliament in many parliaments in many countries, they have misused and abused social media. And it's said talanana. Saunanga sao le na upu le upu. Mai le fionga le whongftalai ina ua maa whafsanga i mo le tolu i tula. Bai ta tau na iei ni tula whono mai au te matua i wha moi i lea saunanga. Ma se teu te ungo se tula whono e tu i tonu i le melea. E lima te i nai whai pule uma o le Malta o Samoa ma le pale mene o Samoa. Misuse. Whao ngā se. Abuse. Whai ma whao ngā se i taimi uma. E mo mori ai lea. E mo mori ai le sa vali tū ma oti ma le loto ma le mana onga, ma le tu ina nau, o le tangata lava ia, po o le whaipule lava ia, outou uma, tono le mauta. Ai leo ni mea nā ma le finangalo le nao le malo, le au whaitu la fono. Legislators, what has been passed in Parliament, what has been said officially and recorded by the Hansard. Ai leo mai lo le ifaf.
na pule lola i leo tangata i lana sa vali mamoli. Whetotoa i ai lea tunu. Le maan malama ai lea tunu. Ta ina se ai lea tunu. Ia, whaamtalanga le tangata lava la tau, all those individuals misleading and abusing social media to promote their own personal agenda. Ia, le tau te whaafafonga lava iai aso uma ma teimi uma. Tua mātango fio le nātu la whono. I le mātanuanga ma le whaasoa ma le fionga. I le whafonga whitalai le sunga le paritele. Whao ngā fo i la ia le ma le social media. E apiusa i e whaipule tangata lau tele le tunu. Le fo i la wa umana sau no ia i le fionga le whonga whitalai. Le ia tau sa mea whaaftai ina wa e tusi alo ia mai ia te au. Ma o mai ai le whaafita auli o nisi o whaipule o le mauta le nei mā lātou upu e la lafo i whafo. Whafo atu o le whaitutoa ma pāpui pui o le mauta whono ma le pāle mene ma malu o Samoa. Your parliamentary privilege stops right there, inside there. The minute you walk out from that door, ia ngai koe kalianga koe lola iri. Na matua i tali tonu le fionga i le whongwhitalai lo tala atu o me ono tutupu. Mai e whai mai, e mo ia au lau fionga. E le lei tātou te tala noa e whai o tātou mawhau. E ai si tō whāma si whautanga tātou te tau fiofi mamai wai i umaia. O le whaali, o le ita. O le mana o e whaise me tau masui ai i stangata po se sui whaipule. A o i stangata e lea o ia, e le anga o lātou mawhau e pongi sā ngofie. Talo o whae le meo o i e le whaipule sauwha i se tala le anga i le tangata le nā. Le mafuanga le nā lei o na ou. Tui malo fie pea. Ma tau le mau i le tō whā le fionga. I le whongwhitalai. Ma wha matala uma iei mea nei. I have this experience of looking at things, analyzing things. Ma watu ai la ia le papolenga le nā. Ne I se mai se whaipulu le mea ta o le public domain. Wa leo toe pui o ia I le tula whono o le parliamentary privilege within the House. Ai saulo I whaf. Ai whito ailo ma Dick and Harry and Tom I le ia oa uina. There is no discipline with those people. A se se al whaipule I nā, alu lo la toa ti ai le I. Tu lau whafonga le tulu. I leo ni upu e vade ai. Ai au ngā le tala noa ma whasoa ia Samoa o whaafafonga o tātou te tai. Whai I ai. Se fuafuanga I le mea leo. Members of Parliament have continued to misuse and abuse the public with using of social media. People get angry. People get insulted. And then what? People lose patience. I le to iai sesi o na sai ma lava so na whapalipale. Tātou te le toi papole foi po o e umia se tofi o le atunu, po le ale toi ngā tofinga te iai, pe a whai e te ngutu pua. Ma e le whaaloalo, ma e le mingau ia Samoa. Whao ngā se seo le media le lafi mai ei tua. Ioi, katalo whatu I le usopele, o le whaatonu fo I leo le tātou ala leo ma le tātou leitio. Le tai au fau, sunga tui le epa, whaafitai li o sua, ia malou au waa,
alo le on sai ba lo fo le fa totoa alo lo tele ma le fa malosi il tatou ngaluenga ina ia longo puia li i le atunu longo i mea tāua ma mea sasao ma ia whaalo tele fo i le atunu ina ia lava papale ma ona sai ma whaatua tua i le atua whaftai tu le epa whaftai li o sua ma le au whinga luenga le tae au fo whatalo whatu le fionga ia whanti au loa ia ma le au unanga fo i le tourisi Samoa ia au te loa umala lau pusa vai ia whailo mai ia ona lele atu fo i leo le tātou pusa vai i le vāsa fo whatalo whatu le uso i a ropena mika tasi fo i le nā uso lo ua iai ia le whatutuanga e taunu atu iai ia le tātou vai a le ola ia ma mawai le marosi au tātou iai la ina ia o tau silisila le are kako vevesi i whea ale maua le kako malosi e whatino e o tātou tiu te mga aluenga a wafoi o mea ai ama mea inu e mawai i tātou i ngase ngase o le tino ai i le tomai whaana mua sa iai o tātou mātua maunga te maa o lau la au ama pa o la au ma su o la au ma a o la au ma o ngā la au sa tu tō ai i tua whale ma o tātou lau whanua ngā reo kua kama mai malamu lamu ia ma mai whapipi i so loi lau pākua ma lau wau ia pēra ngā mangu indigenous knowledge of our older generation lea ale wo o mai au ki la New Zealand ngase o le toto maulunga, ngase o le fatu, ngase o le mama, ia le ngase o le suka, o le ngase o le toi wha le leia, ia o le ngai o i ngai whai, o le vaiba mai o mea o ona, le tafe solo i o wala toto, poison that flows around your bloodstream. Le suka, damaged liver and kidneys. Ia ai maise lo lale kama o ngungu. Ke sa vari a koe o i solo mai o po ngā iwi o kurima o kapu vai, kapu lima, kuri lima. Ai sa vai o leola. Tātou whaleolo i nei New Zealand, muri atu le ngang whaftai, fionga le saoli i atuala, taua, taupa utino, ia malwhalitu e a peka, ia malonatu Maketi, Sfulu, Manitolu, Lappington Road, e nai o Tara. Ngātu le whamalo, malwhaftai, whatalo whatu fo i lau fionga tuala, ia male whalitu e a peka, male ai ngā lei, o i lo ume tangata, Sfulu tolu, Lappington Road i o Tara. Tātou se e leisia, tātou whale o loa i Manurewa, e nai le lua sfuma le lua Templeton Place, Manurewa. Alo iai ia le tuafine ia Maria Nive, ia whapea fōle tu mai tai o Mareta Sawanga, o le nau taunu umalawa tātou oka, e pei ona mala au mai ai i le so. Tātou se e mai i le Tasi Market, le tātou whale loa le nā o lo tele ai i a tau mafa, ma o loa mai Samoa, le fionga i le whaasina i a tole a foa, Reverend Larry Tupai Lavea, ia whapea fo i le uso ia whaola tane, ma le tō telo le au whainga ruenga Tasi Market, i le o ngā tonu o le tauranga whatau i Mangele. Tā walunga o i le tātou whale o loa, le Maketi o le Grand Market, no whanga sa i mua le tātou whale o loa o le Tasi Market. Ia nā o whatau ina e se atu ma ua sui le ingoa, ia ma ua telefo i a tātou o loa o loo ia i nā, mea tau lima mai fo i Samoa, ma ule talo man whai, ia malau vai o leola. Ia whapena fo i mani vai avoka, mani tūla vai avoka, whaapitoa lava. Mole ngase o le cancer, breast cancer, ia whapea fo i le prostate cancer. Se i wātul whaafunga le tunu, mole i tū pāo tane, ia. Ia, meo ngase fo i e... ta ole ngase ole mai lalo vasa ia pe inga kongi o se si e alo ai kau i pe pai fo se por kiki
I le fua. Ia ngā fūla I ala I le whapena. A ve ala I le mama I fo I le tū maua. Ua fūla I ama e sa whali fo le mape I kosolo vai. Ai sau vai I ngu. E manguari I ui le ma. Atalo fatu. E a te utou umala velunga le tātou apia fōlinga. Ma eu lau tau wanga le lei. I le tufa ina o le tātou Polokalame. Ai maise o au tau ko meni, tā ua tele. Atangi ai, la ngona, whao Sofia ai, ia le tauma whaipea. Ina ia whaatupul file mū le tātou tunu. Ai maise, ia toi fōi vaenga whaamwhai. I le lātou misiona. Le lātou anava tau. Tūlanga umai te tau o na whaatino. Tele ngā ruenga. Le proketi tasi le miliona. Oh my goodness, it's going to go to waste if you keep on doing this. What a blessing to the people of Samoa. Nā mai I lauto anava tau le mata upulena. And I'm encouraging you to roll out the full term and the last year of this project and look forward to the next 5 years, another $5 million for every constituency. Why not? Why not? Whaina toi whai. Le ai se mea ele mwhaina toi whai. Le a tātou o le malolonga toe whaminote o na tāle o le tūlai tolu. E le tautua mo oe. Le Tanoa Ava e te maua I le sao lele ua mai o na. Ava mua le tua I le so. Ia, mamori fo I po le tai au. Tau mawha se ava. E le whaafonga tāpua I mai le atunu. Po o whea lawa. Le tafa o le ladorangi o lo e mafuta mai ai.
le matano fio me uma io tarotu. O uma fau fau ya orso it be o se honey. Rosalina o na mai ki le mai. O rose se tamo o ilo moena. Leva le poto e mamau fo ilo aina. Ua pepe molito e malu mai le po. Rosa whawhetai o le ato i au mano. Do wharosa tino Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tato Facebook page o le Car for You. Pe te su mai le mato atu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa. Pe fraso tai mai le mato telefoni. Ova te lao rolo a fitu whaiva o na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Talofa Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. In this update, a ceasefire in Gaza is within sight, but the end of the war still remains murky. Israel's cabinet voted to ratify the agreement with Hamas after more than 5 hours of deliberations. It involves a pause to fighting and a phased exchange of hostages. Former Special Envoy for the Middle East, Frank Lowenstein, told the BBC, despite the pause, Prime Minister Benjamin Netanyahu's been clear he plans to continue the war. The Trump administration has said they will support Israel if they go back in, and 2 members of Bibi's coalition have already said that they will resign and bring down the government if the war is not resumed. Donations are pouring in to propel the rebuilding of LA's fire-ravaged neighbourhoods and support those who've lost their homes. More than 170,000 people are still displaced as firefighters battle the deadly infernos. The Los Angeles Dodgers and other sporting organisations are hosting a donation event providing families essential items. CNN's Julia Vargas-Jones says a benefit concert, Fire Aid, is also planned to help with the rebuild, featuring acts like Lady Gaga, Billie Eilish and Stevie Nicks. All of this is to help LA. The estimates of how much this is going to cost to put together, they're just off the charts.
Americans are watching the clock with TikTok set to go soon. The Supreme Court's rejected an appeal and the social media app's ban will go ahead this weekend. Justices ruled that the law passed by Congress asking TikTok's Chinese owner to sell its stake or face a US ban did not violate free speech rights. The BBC's Nomir Iqbal says the Americans won't be prosecuted for using the app. Donald Trump's inauguration as the 47th US president is moving inside. The 78-year-old's confirmed Monday's event will be held indoors due to a freezing weather forecast. He says he's ordered the inauguration address, in addition to prayers and other speeches, to be delivered in the United States Capitol Rotunda. That's news. In sport, Andy Maloney is relishing the chance to hit the Waituata harbour in different colours this weekend. The Kiwi sailor is the flight controller for the new Brazilian SailGP team after leaving the New Zealand team in the off-season. Maloney says the Black Foils will always be his family, but right now he's working hard for Brazil. Racing in the Auckland SailGP event starts at 4 p.m. The Wellington Blaze are ruining slow starts with the bat and ball in a 7-wicket defeat to Otago in the Women's T20 Super Smash in Dunedin. The Blaze set Otago 121 to win, led by 38 to Sophie Devine. The Sparks run chase was set up by a 77-run opening stand. Otago led the competition by 10 points on 24 with 2 round-robin games left, but have played 3 more games than the second-placed Northern Brave. That's sport. I'm Sandy Hodge. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
taua le masino le mana na ia o punga o la au aele i lava le manongi e tosi na i o tama pau pau sa usa ili ai pea o e lo o au mai a loli ma la pele ya ita o le alofa ua moni ua patino ina wa ulava mo oe o e lava moa e pele ea wana o oe i lo ufatu le taia i le tala le pili e tau mawhai i a masi a o le alofa moni e loe a sofa a pene oi ai o ni pa a pita uli e ali a i mai se tai ni muli muli ia no pouta i ai ma i a sauli o le alofa ua moni ua sili lea o na taua o le na po i alofa ua uma o na moa o ai taua tu maui le tatalo ma le pa atua tua e le tamae pa amanu i a mai lo maaina le nei ua whai le nei pēr mainga o si amba o e le tama ia tau tai mai tai mi o whai ngata le tamae pa amanu i a mai lo maaina le nei ua whai le nei pēr mainga o si ama o e le tama ia tau tai mai tai mi o whai ngata Ia le da upu nao le pese tau tai mai i taimi o whaingata. Le uso le alo li ingal mane mana tau te nari tapu nuu tau tua. E na ua se futbal whaami nu te o le ua te ai nei ia le i tu la. Tolu. O le whamrianga whapitoa lava le nei ma le whaatalo whafoi. Le mai le Tanoa Ava le atou savea. Ia mo le a fionga ia tupuola. Tui whaasina ma le whaletua ia ana rosa. O i la ua nei. O lo o au mau i le whaatoanga tele lea le Gourmet Paprika Limited i Helensville. Mai o le la whanau e to ono se furu. O lo o tausia ma wa aia ia le whaatoanga le nei. O le to ono se furu le na. O le au malanga. O ngā ruenga whawai teimi. O vai aso umalawa o te aluai e lafo le tupe i le mātou tina i Samoa. I le Pacific Easy Money Transfer. I lona la lai Avondale. Mātou te whailoa i e lava. Ma le unu ngāli i le nei. Ia whionga, ia tui whaasina. Tupuola ma le whaletua. Ia ana rosa. Na mātou tala noa loa lea. Ina ua oversiri atu, o te wawa i atu. E sili le 5 tusi folau. E iai to tonu ia tupe ia mapepa ua umana whaatumu. O le te lei o le ato e sa e mai e le uru ngāli i. I aso tofi maas whareile.
O aso nā mātou te whenua i au te lat foia ui a lafo le tupe e le lo mantua. A wāla na pensini ia malana tōna i fo i o le aso tōna i le aso sa. Na mātou tala doa ai lea, ma whenua i ia ma mafuta ai fo i mo o whai atu iai. E ei lama le teimi au te wala uli ai au lua sunga, o ni mātua. O whatu lea, e fia le au whai ngā luenga lea olo i a te au lua. Ai whai mai. E to ono se fulu. O nisi teimi e siri atu. Ia o le whainu mera lava le nā o lo tausi e la ua. Ia mga rurue ai. O le whaatoanga leo le Paprika, Gourmet Paprika Limited. Ia e eile to ngā mana tua fo ile meo le polo feu. O le si vaenga o le whaatoanga o le strawberry. O le si vaenga o le whaatoanga o le capsicum. O le si vaenga o le whaatoanga o le blueberry. Ia, e te tele whaatoanga nei. Ia, mai o si ala whanau le o le whainu mera lava lea. E tausi lava i tausanga uma. Mai ni si le ono masina o atu ni si le walu masina o sful masina ma whapena ono toi te liu i Samoa. Ai ai fo i whawhita auli o lo tula i mai. Inisi ele o la whanau la lea. A o nisi la lo a wai eri si la o le vaenga le na no i Napier ma Hastings. Le company lava le nei o le Gourmet Paprika Limited. Ai na mo li ai la nisi o le awhainga luenga i la lo i Napier ma Hastings. Ona o le tūlanga lea. Le la mana whaari me e leo o le la vaenga lea. A o le vaenga i la lo. I le mea la lea o le mea le meo inu ngā pia ma meo pāti te tele whai. Ona le whainga luenga ai lea. Ia ma tūturi loa e lea fo ele e pūlenga le company. Ona watula i leo sisi vaenga o le la whanau mai lunga nei i Helensville i le i tūlangi sifo. E o ila lo e whainga luenga i. Sa o matua i fia ma mōle nganga whaftai mātou te wheloa i ei ma talanoa ma whaasoa i vai asu teitasi mātou te wheloa i ei. I le ngā luenga te leo lo whaia e le whionga atu pola tui whaasina ma le whaletua i a anarosa. E veile le avadoa e momoli atua i le nganga whaftai ma i te ele o le nganga. Whai masui o Samoa o lo o tāpua i o tau whaiwa e maise le neima tā upu o ngā ruenga whaavai teimi i le tele o le ngaunga o sā ma le ngasu e mapuna mai ai. E o lava i le whaumatia o soifua o nisi ona o le lawe vei ta vale le ngata i au kilani nei o isi vaenga o le atunuu ia whapena fo i ngā ruenga whaavai teimi i Australia. Whamanui atu le tua i le ngā ruenga tele o lo lua whaia. I lau whionga tui whaasina tupuola i a whapefo i le whale tua i a Anarosa. O le ngā ruenga au tū ma le tauloto le whai i aso, vai aso uma. Ia o lea mai e lafo tupe a la whanau. Le to ono sfuru lea. I Samoa i o lātou ainga. O whai atu la ia le iai. Awata te fia ni tupe a tangata nei e lafo. Pa mai le ataua. E lei masesi o tangata nei e lalo i fo le awheta la le tupe e lafo. I vai aso uma, vai aso uma. Le ala le nao mai e tutu ina. Awa e tutu lo leo ngā li ile nai luma ina. O na ilo lai. E te le ilo le teimi. E te maua ise amanua. E vave lafo ila utupe mai alu. Awa o le whaasolonga atua lea. E ono sifuru tangata. Ono sifuru tusi folau. Ma eu le matautia o le ngā wenga a lofa o lo o whaia. E le a fionga atu I whaasina tupuola. E masiona whaletua. Ia Anarosa. Mori atu le ngang whaaftai. Mori atu fōi. Ia momo onga le lei. Ia te olua mātua. Ia whapena fōi whaamrianga. Ma le whaatalofa. I le au whainga luenga atoa le nai to onus furu. I le whaatoanga I Helensville.
o tau o li i matamaitai malanga mbao mai Samoa i lalo Polkalame le nei o le ngā ruenga whaavaitaimi seasonal employment scheme ia o tau maua le lo tele ma le onsai ia o tau lava papale fo'i le nonofo vava mawai ia ma ainga ma taito lua ma whanau nuu ia ma e masani Samoa ia ona o le ngā ruenga o tau whenga iai ina ia mawhai ona manuia ainga ai mo fo'i ma lo tau saunga le mo i le sisio manga o lo o tau nonofo manopia iai i ngā ruenga ia mo le manos ia mo fo'i le tulanga o le lava pale ia whapena fo'i le pūleo le loto e ala i mene o inu ngā pia ia maleo ese mai le nofuanga wa umo na whasido ia i no nofo ai ma le tulanga o le atu o isi ainga i le whaanoi atu ma au ave ese mai e o tau le si manga wa umo na tutofi iai o tau ma ngā ruenga wa whasino iai o tau ia ka mdi atu le tua ai o tonu o se ale am foi un fa la tele le mata upulea ia pe ava la dia foi o se malo fa lo ngia si dei un ngali i ta u tele ma le la nga luenga o lo fatino e ai ia le au finga luenga le ia to onus fulu o e na malanga mai lalo le Polkalame o nga luenga fa vai temi tasi le vai nga sa o fa so to ai fo i le fionga i le konsula o au ta to malo Samoa e le monta i mangele nana fionga i le alo tu morfono a fe mata pa salue fa po le lua po le sunga foi po le fionga ia le malu ona o le ta o le sotanga le o le ofisa o le konsula fatasi ai ba i la tau o fa uluru iai le ngā luenga fa vaitemi fatasi ai ma le lango sua antu o le fono fofautua ma malu o Samoa. E avea ma a inga ia i la tau ia o lo malanga mai i ngā ruenga whawaitaimi. Ina ia maua i le avanua. O le malu o le fono fofautua Samoa e asi ai i no whanga nei o lo i ai o tātou tangata. Ina ia mawhai o na maua le sootanga lea, o ani whaafita auli e tūlai mai, ia po o ni vaenga fo i le tūlanga le tūla fono, o ni mata upu a fia ai, social issues and problems, le soifua maloloina, o ni whautuanga e mana umia, ia po o se vaenga lava, o se ainga e whaufautu ai, ia i la tau o motu ma le taula mai o tātou ainga i Samoa ma le whautuanga fo i a mātua. Ia e tā ua tele. Ia, la toe whaawau ia le nā tanuanga ma le nā fo i whiutunga inga ma le fionga le konsula e mese fo i la tau o lo o whaululu iai. Awa le mele iei nei. A whai e lima i le ono awhi te ngata whai ngā ruenga. I le ngā ruenga whaawai teimi le no mai e nei kon kalate. E tasi le tangata coordinator. Ai pe lua afe, tolu afe tangata na te vaia. I le teime e tasi. I lo utali tonunga. E te tau ona toi sila le Ministerial i iai ia le ngā ruenga whawai teimi. Male komiti whaafoe. Ina ia iai nisi tangata whao popo lātou te whaia le ngā ruenga lea. Awar mele na utala no atua i stasi o lo whaia ngā ruenga lea o le sau mai le lo i toko roa alu i Napier and Hastings sau i lunga nei o ke lani lele i lunga Helensville. Maisi no whanga e pe o Kerry. Aru ese mai le coordinator le na e to tasi mai lona a inga. E a tō le lei le tonu vai aso o i lunga le awala. E le toi fo i lona ai. Aisea. Tasi le tangata ma le te leo le atunu nei, ma le to o tele o tātou tangata whainga luenga,
e le ai la, se quality time, e whaalongo ai i whaafi tā uli ma mea i e tu tupu mai, i le au whaingaluenga. Mai le umi foi ona i ina. Ina ia marama lama le lei i whaafi tā uli o lo whaafisanga i matangata whaingaluenga. Ia. E tā ua le nā. O le whaalongolongo mai a le malo, ma Ministerial, ma teitai. I se tu ua lalo, e a miso le response. Le response ma le feedback leo lo avatu. Ina ia whaanga solo is tūlanga le lei. Ia lea fo i pora kalame tā ua le malo. Lea ua whai paanga i ma whai whaatoanga a lea tunu nei New Zealand. Ia whapena fo i au se tādia. Bole tuaila ia lo whaanga ma whaamianga. I lau whionga tui whaasina tupuola, ia whapea fo i le whaletua ia Anarosa, ia ai mause o le mamalu o le au whainga luenga whaavai teimi o tamo mateine, ali i matamaitai, e ono se fulu o lo o iai Helensville. Whapena fo i lātou o lo o ngā lulua i whaatoanga i Hawke's Bay, o i lātou o lo ngā lulua i whaatoanga i Coromandel, o i lātou o lo ngā lulua i whaatoanga i Kerikeri, le alu leanga i up north, o i lātou o lo ngā lulua i whaatoanga, ma ngā luanga whaavai teimi i Tauranga, o i lātou o lo ngā lulua i ngā luenga whaavai teimi i Napier ma Hastings. Ono whanga umana o lo tō te lei manisi, lea ele o maua, ia no whanga o lo o ngā lulua ai. Ina ia pui lo tō sango le mū, e le anga le ava malosi, e le anga le tangata i nua le ava malosi. Ma iau tau whēra whani. Ioi, o le upu sa o le na, o le whēra whani, ma tausi le fi le mū. Ai le o le whaali o le maso o le istangata. Tusa lili mena lua o mai ei. Lua mai e su e manuia, mo le tunu, mo tau ainga. Ioi, wa tasi le nei pola kalame. O lo sili o na tele ai tupe o lo lafo i Samoa, maalu le whaapatu ngā tupe whaapitoa le atunu. Le ta ua nei o le Foreign Reserve Account. O e tutusa la i la tau nei, le au ngā ruru e whaavaiteimi. Ia matangata lau tele foi o le atunu, o lo o lafo le lātou tupe i Samoa, i o lātou ainga. Tusa lava pe na whaavale i tātou le amatanga. Ma whaapongi sā fo le whi mai. Ia, a lafo mea lau kupe o lau kupe ngai aru ko wainga, mo lau ka mamalu ki ngā. Wai vai le se te lo le nā mena whai. Nei. E lafo lau tupe o na whaafsuia ila ia le ma le international exchange rate. Na alu la ia leo le tupe Samoa, ai nofo le exchange rate le nā i tonu o le whaapatunga tupe i atunu i whafo ale malo Samoa, that foreign exchange or the foreign reserve account. E le ngata i tupe, e whaso soni i le tātou tala whātau le tupe, pe ao o le teimi o le tausanga wha le tupe, ma le paketi le atunu. Ai whapena fo i tupe o tangata lau tele lava lātou ia lafo lava mō lātou ainga ma lātou whaarawe lave. Tofu ai ono. Tufa le tātou po klampe. Whatalo whātou fo i alalango whaumu. Ia, whapea fo i timu ia i pai tele. O whaamoana. Alo le soifu mnuia. Henrietta Ferretti. Tane 685, ia malua I uvale. Fatalo fatu tato por kalambe. All I ask of you is please press the like button and then, of course, share our program, like it, and leave a comment. I love reading your comments. Awane ngalo ya te oe. Le tātou sauninga whaapitoa le nā o tālusanga mō lia
i le tua. Na ia la vea i Samoa ma fasoso di mai ma ftianga o lo fe ngai mo lo tātou tunu ma ngase o upu whai o ma lo e pe ona ta oto mai ei nei. O le aso antai au, i le tau le tu lai ono, i le fiafi. Ia, ua tātou whale i le mauta o Samoa. Ia whaatasi ai ma le sauninga o le awhengai, ma le vasenga o le maftanga a whaife au so whaatasi. Talo atu i whaawhengai nga uma, i whata whaitaulanga i fia ma whaala putonga, so o se Samoa a whio mai. O le wala au o le toto, it is the call of the blood. Tātou whaitaulanga ma os taulanga whaatasi le aso a taiao. Ia, a wā le whaamoe ia lavea i mai lo tātou mataisiri le langi. I tūlanga pangatia o nei i ai Samoa. Tātou talo pea ina ia toa fi malie le tai, ma whapena fōi ona wala e le tua ni au vale. Ia ma whaamoe fōi pe aulanga vale o la ngona e whaama ite mea ai satani. Tātou te le mana umia e masaa i le toto, ma masofa ai le whale li o le vānu nofo le lei o Samoa. A whatonu le tū la e tonu, tātou o le malolonga manisi o tātou whaasisilanga, whaapisinisi, fo i mai, whaau. Sa ia o ina seu whanua le tātou, au nanga ma le tautua i le so. Well,
e whaafonga le tautua mo oil si ufonga Samoa, le radio Samoa, sfulima I vatolu, a mo I au kilani nei. O lea ua toe lua se fulu wa le 5 minute, ia o na tālea o le I tu la e wha. Ai le wha silanga tā ua lava le nei, ia, o le ulu wai teimi le nei, o le a whai ai ia le tauvanga o au whai pese I New Zealand. Ua whai ngoina o le musika, moana, choir, competition, nei la. Ua wesel tātou, o umal kako, perenga, ale me tāua lea o lo tāua I whamai. Free Family Day at the Give Back Community Lunch. Te maana ia lea mea. Te mua ne wa whai ai le bea lea. O lea soa tai au, lea so sfulma le iwa lea, o lea so sā. O Januari lua whelua sfulma le 5. O le tau le tu la e se fulu ma le lua, se ia o le tu la e wha I le fiafi. O le a whaia le nai le town centre, mai o le a wala ulia mai lava so se tangata so se a inga pe a whai te ia I nai le Otawa Town Centre I le tau le tu la sfulma le lua I le asua tai au le sa pati lea. Everything on that day is free, so come along. Tau mafa me umafa pena o lo o iai. Yeah, bring your family and friends. You don't want to miss this out. Pokala me tā ua le nā, o lo lango fo iei le tātou le tio, ia fa pe fo I Easy Company, ba isi fo I vaenga o le community. No ticket, no food parcel. Tickets will be given out on the day, so keep an eye out for that. 1 ticket per household. Luna winga. E te aluatu, e te tau I tangata, e mai ele ticket, e te alu, e tui o I lesi fo I vaenga e au mai ai I lau ato mea ai. O se mea lofa o le tausanga fau. Lango ina e le radio Samoa. Mai isi fo I community groups. Ta ua le nā e whaeloa I ate. Oe, tusi lalo I lau porkalame. Ia po lau schedule fo I tai au pa whai e ke le loku. Ia. Tā le tu las fuma le rua o Tara Town Centre. Ia. Alu le pito e mai e lau ticket. E alu fo la I le pito la tu mai tangata ma ato mea ai. A mai se mea ai. Aua e te whaasua mata tu lia I le vale. Alu e au mai u le avanoa le lei. Kako whiloa I kai au. Ia kako mai e lola, kako saungi ngā loko fo le fiafi o le ono. O le aso tai au ua mali e mai le pulenga o le radio Samoa, ia ma le tātou wala ata foi. A wao le atu mutumu le atu nuu. I le fia te talo fatasi ma le whaitaulanga, ma osi taulanga fatasi I le aso tai au. O le a pueina a toa live stream e le radio Samoa. Ia le wha moe o le saudinga lotu ma le whainga taru sanga le aso tai au. Tasi al tu tilo atu whamai oi ala le tu mai o. Lai whailo na sau I matau. O sau e momoli mailo na loto malo na anganga. E fia tāpua I whatasi ma Samoa. O le ao whanga poto I le aso tai au. Le tātou sau le nā Samoa. Ngai lo le kele o le au pisa o ma le au kau ai maa mai whafu. Ai le o mai I le me nuti vai ai Samoa. Ia. E le o mai I le me nuti mea ai Samoa. Ia ma tātou wheloa I ai. Ma whaia le tau langa o e osi whatasi le aso tai au. So there you go. So when you're at Otawa Town Centre, get a ticket, get a food basket or a food parcel at 12 midday till 4, and then by 6 o'clock, bring the family over and your friends and families. Let's pray together at the Samoa House at 6 o'clock tomorrow. And this is good, like I said. Ama iau tō whanau. Whamatala iau tō whanau. O le amana tua fo iau tō whanau, ngase o malo. Lea na o mai whatasi ai. Tātou te talo matu I nā tu iluma le tua. E mana tua ai fo I whanau. Lea taimi ma lea aso.
Ma mea na tutupu ai a o soifua I lau whanua me ele o Aotearoa nei. A lai lātou te malama lelei I mea sa tutupu. Tātou o nei e tātou whasisi langa tā ua nei o hafo I pisinisi ma kampani o lo lātou langlangoina. Le tautua ale si ufonga o Samoa me le aso ngafua se I o le aso sa fitu aso le vai aso. Luas fu ma le wha I tu la o le aso. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātu langa e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I misia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisoswani mo oe, maua le tatou cashback, pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa. Pe faso tai mai le mato telefoni. Ova te lao rolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, washi shi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tisili mai vatolo. Radio Samoa. Roloi whafonga le tautua ma le si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, sfilima I vatolu a moi au kilani. Ai tātou tele I tāua lunga I le aso le nei. E le vaenga muri o le porkalambe a le Tanoa Ava e te maua I le sao. O te fia pa ia lava ma tā upu nei e lua. Ona o nisi nei o individuals ma ta ngata nei. O te whaingo ina o le au tutuafi. Mai o le lapta inga fo ia I la tau nei. Ma o tātou tai ina iai le whae te tenga. Ia lātou mafutanga ma so tanga I tangata nei. O mai tau ina pēr. Le urunga I le Sydney, Australia. Le tama lea o sai amolona tolo. I se tasi o lātou whaatala noanga ma le tangata nei e ngoa ia mawaki. Por kangaka le ngoia ankelu. Na matua I fofola le le iai e le li idea. Le wha upunga o lo o iai pea ma o mata I pea. Na o mai iai a te au se la ngona ese lapa. O le tala le tangata lea. Na ia wha matalai. E le wha tuatua ina. E le fionga le tamaita I parimia le sunga I alauri. Na pautanga tai matua I whātua ina tele ele tamaita I palemia I awhia me. O le sunga le I Ministerial, ia whamuina le atunu uweina. Whapena foi le uso, le Ministerial, o leo, le fionga ia whawalo. Whao Harry Jeffrey Schuster. Nā tangia mai e fo ia te au se langona. E te tau o na lapata ia o tātou te tai.
ia lātou mafutanga ma sootanga ma tangata nei. Wa lātou so sofa ai le vā, ma lātou tutu pēr le afi, i whaamutalanga e talanoa i o i le sawhapito no maila ia lea. Whaale lea le tala i lunga o api o fōlinga ma le social media. Whapea fo i le YouTube, maisi platforms. O le whaanonoanga le nā. E fōlinga mai e tele atu se vaenga e marama lama e le tamu i titi ulu pōleo. I le vāno nofo fia me. Ma le tau leanga ina o le fionga le tamaita i pāle mia. Na te le whātua ina le sunga lauli al marito. O le mai tau le tunu. Ma whaalongo longo ma vava ai I mea nei. E fōlinga mai ai. There is a very close connection and relationship. And these are the things this person listens to. And he seems that he knows so much about this relationship between the Prime Minister and her cabinet ministers. Ele lei le whaalongo. Ele whitau I le whaalongo. E atangi ai le taoto le matenga ma le masalonga Samoa. Ka whe e sa waile nei ale I mana whaupunga. Lea la o tūla I mai le vā lea. Wa so sofa I nei le whangatia. Le vānu nofo o le fionga le tumaitai pa le mia ma le vasenga o ana Minister. O le lua o tangata o te fia tala noa I ai. Ina ia lapata ia I fo I le atunu. Na oa ulava mala o talatu I le sunga ia kanata mala na Porkalampe, CTV. Oa matua I se lava I sini le ala fua ma le ala vaa leo o tilo atu nei ai. Ile meo le whaangutu lua. Matu maanga mawinga e fōlinga mai ai. O loo manatu pea e tu lei le mata upu. I le Ministerial leo. Whape nā fo I le Ministerial whaamsinonga. Whaatasi ai ma le stala o le whaamsinonga. Le sunga le pali I John taima le langi a while. Ina ia tali mai I lana tusi I le mafuanga ai se a ua le mwhai ai o na whai ni a inga mani tuunga mani whaasalanga. O bail conditions I lunga le ulu o lauli ale mali atua. Wa umona o whaamtalatua, wa umona tali mai le sunga le pali. Chief Lestala, the Chief Registrar or the CEO of the Ministry of Justice. Oman whaamtala mai, wa uma foi ono a vātua, luma le tula whono. E tusa ma le Criminal Procedures Act, lua se lau, lua afe, lua sfuma leono. Le ai ni mau o leo e wha mau ni ai. Se flight risk, o se tūlanga o leo ngaonga, ni sol tula whono e ono sola ai la uli. Ai le sau I le aso, o lona whaasalong, o lona whaamsinonga. Le ala le nā, e umana whaatalofa ma whaamalo I ala uli. Ai toi li liu mai tui le pātua o la uli le sapelu. Mea le nā tātou te loa ai. Le mea le funga whaangutu lua. Ma le māla ma lama I upu e tau tala ma whaalele. Ai loa ma mao ma tilofia atu. Le whai mai e tū leo ngaton. Ia tū leo ngaton. Te le lo se be ta o se tū leo ngaton. E mea tuale I la fia se mea o le tū leo ngaton. Na paua leo le mea alo e tala nome sile lau Porkalami. E te tau whaaleanga.
Ia, I tai o le atunu ai maise le lai tu vai. I le sunga lauli al mali atua. Le polo keti o le tasi le miliona. O le tau wha leanga ua mawhiwhia. Ia, alo whamai le tua vai lua tusa so tātou manuia. Manatu ina taulu, mai e iai leanga le leio le tua, olo wha tuanga le nā. Le ia toi fo'i mai le malo e wha uma lo nātou term o le 5 tausanga, le tausanga muli le nei. Wha tino le poloketi o le tasi le miliona. Awane avea le toa o lo o iai nei ma toa tu ngā e tau fia ai wha mlianga. Ma polo kalame, ma atina e le lei mo le tātou atano. O lea lava sa so solo e tū langa manuia, peita i ane. O le lava le mātala, e wawa ai tū umolo o so whai mai ei le whiri. Ma le peti, ma la matia, ma wha leanga, ma ta lepe, ma so sofa. E tau mo whainga le malo fau. Ia. Mau se whiri ngalo le fionga te mai tai pāle bia. Maulo no sai. Sulu fo ia ile mana malama o le atua ina ia maua le loto maa lalo ma le file mou ma le alofa foi. Whapena fo le sunga le lauli al mali atua. E lava lo utali tonunga. E whaia le atua va venga ma mea silisili. Tanga i fo i le loto o le tangata e mama. Ma whapena ona toi fu ai. Seisi fatu fou. Seisi tae au fou. Ma ia fotu malama o manu. O te whamanuia to fo le sunga lauri. E mōlona no tele. Malona on sai. O tangata toa. Ma o se tangata e manatu tele i le vānunofu. Ma le tausinga o le while mo. E alena, a le uta wawai atu o le tu mai i le whānau o le pato. The ducks are here. Where are the ducks from? Oregon State. Oh my goodness. Yes. I'm a big fan there, buddy. Yep. All right. Yes, I was there at Corvallis. Yes. Went to Oregon State. Yes. Fantastic. Well, I'm just finishing off and tidying up loose ends of my show, but great to have. I have some a surprise visit from some of the people from the Oregon State University and the Ducks. Oh my goodness, it is wonderful to be here. Well, Samoa, that's it for me today. I want to thank you, and I want to draw your attention once again to our whaingalo tu le aso te au. Whamangalo mai se leo leo ona. A whai e te le fia. Ia na paua oi. A leo umo no whai atu. A o oi na o whasoa. I lei se me tu ua. E a watu uma. Ia. Ia na pulele oi po whewhai ia. A se upu le tau tamali i le dei aso whafoi mai upu le atau se vea. Tātou te wheilua i pēa. I le aso a tae au ma le tātou sauninga notu. I le tau le ono. I le afiafi. I le tātou maota o Samoa. Lei atau se vea le ulua i ali i se yuli so alo muritalo Al Harrington tu manvau le nei. Whasoi ia. Ma ia manuia le sapati a tae au. Wheloa i le maota o Samoa i le tau le tu lai ono.